Si forma tako via yo lupo te poru pale taonga tabo de di follow ma le pese le na soon it will be Christmas Day. Ya ai foi la se si ale look forward le Christmas Day awa ole o tato de via so fai o November. E tau te tau no lo ile so mo te sema fai ka ulor ki si masinga. Ora mingi o ka ko foi le ko ka kuria le so lua fa lo lima te sema no. Nga o nga ka ko enter the gate. Nga ka ko fia enter le so mo te sema. Mai lo mres ka mi kisa va kirisi nga masi ro makako. Ka ke kirisi nga masi ko ya inga. Mata do weva eva to ya ina le lau fo malu. Ai apa o mai la musika ni. Ma to fa fonga ia I musika fa pene. Ma sela to inga si fonga le si fonga le sunga ya poru paltonga. Tamiti ole ala taua po o tamore ni foloa. Pa to I mai ro le o wori ia o ka. Ya ai se pula fo ila le si a se palasi mai fo ila. Venga le pe momori mai le ya ko ingo misi su misi ki su teru male ano ayo le totelo ila to Mr. T tamba fo ki disi masi la to ya o mai hauta mo nga mai mawe pe anga ka offer ki disi masi ya o ka ki too excited ki re wala ngai le se malo no ngar ki disi masi e fa ingar nga fa selo to uyo le ya si o lo fata lo fa pa ia mawalunga o Samoa I le tatou Porokalame ua masania I le nei fo ia fiafi. O le aso le nei lusu ma le lima ia sa o halapukana. O le veaso whaai ule nei aso lusu ma le lima o le masina lona se furu ma le tasi. O le tausanga lua fe lua se furu ma le lima. Whaasonga o au ma le atu folasa ma lo le folau Samoa. Ma lo le whaatotoa. Ma lo fo I le pale. Folaunga I masania I le atu nuu. Mai sau le va ana tiu tau mai le va ana tau a o le mamau a lango le va ana fao a folau eyo longo winga tai mai lo tau soifua lau le lei I le alofa maleanga le lei o le tua a o lo manuia foi le tapua inga si o tatou tunu ai mai si o faiva masani ya ata alofa leo asiata ele to tau pulu mfuaina o tau pa ia e le to ya u fangaina foi fa ape o se niu o uma na tatu langa e le to tau tutu ina foi a soyo tu a niu piu tu a oi o wa o Samoa o le tunu u to oto a se ala o po masiria I le tunu pe ai te tu pe ai te nofo e malua malae o moto tu pu foi malao ai ya pe au foi la sautala yo tu sama fa ngape le au ia ya no atu Samoa le ai vivia yo tala tautonga ai tofia lo tatou tunu ya manu fai fo mai langi le lofa o le tua wale ni fiafi e le fa o wino le tutua le Blue Wave TV ya mar Porokalame tauta ya o tu favor nisi fo I manava nga luenga le fa si fonga ya o fe au manga luenga le yaso malo le ono sai malo le pale ya ele mafaiano ula aloa o tele ia fei au na le tua po so se fata fai te ulanga I fia ma lo le folau ma lo le te talo ele vai ngo vie fai va o tato fa fia nginga o le uti tala no atu fa fia nginga tausi e kalesia io tausi e kalesia fa fite te le lava ele fai ngo vie foi wa o le o tato yaso ngatai o aso nei le tau tala I le tusi pa ia fa mai o aso whainga tā. O aso whainga kā leanga ua tupu tele le mana malama ma ua whaalia le poto mara manatu o le tangata. O le kele o aso ia. Sa kele a makua ke kele mai le whaiwhi au ma sa mala mai le pule la. Hero, e nofo tangata e whaalolongo e talia. A o ngei o ngapo. Ya wa faali akwar fi faali il fi au ala la un e sa la uta ona yo na po o matua io o matua matira tila le mele na o le va vai mai masir mai fi au matua e ser popula le popula tu ri tanga ta fa longo longo ilalo ya ona le la wa tau nu wai upu a le tuspa ia o so nei o so finga ta
fa mai fu fa ku sa siria ku fenga ka wa so ngi lo aso nga perfecta ma aso mo sema mangoa ma ise ku si la ya ya ai fa talo fa tu i fio yo tala le ya ona afe mai la i o sa fa malo ya to o malava sa mo sa fe ngai manga lo ngore ne yaso o mato was fu 5 minuti te ele fa te lo for te mile sa mo langa le o tato te mi fa tasi lo no winga a fa was fu 5 te ele fa o manda vanga lo nga o manda vanga lo nga malo o manga va fu nga lo nga fu ile e usu va lo nga ile te mi masani ya wa amatana nga so lo i pasi fu ile e oi kua ma oi sisi foma tulanga ya a matua ia nei New Zealand o mana fa nga lu nga a fa pela o e fa foma ya le te lungo le ala tele i le temine nei vai foi ke wa ngo ala usi da sila ile ka ko live ma le tato program ai wa te ile ro fito ai ma se ta vale wa so a ska vale ngai luma ave pe o talinga i lo leo ai tau la i pela usi da sila i luma le wa fa papa le leo io le bluetooth ya na e fa longo ale ma fa fonga ya i lo leo yes tau no my god fara ya ma fa popo tu i martele o tato ya ma tato ma lo ne yaso ai te patau la i lau si la lunga le wala ka ke musue o ka ko fa longo aku ko sa use si kala pe or ka usanga ke ngai o mu le fa le stasio ainga ona ua matua tia i lava le whalainga o le mea ai matua si la loa i le tauta iai kua inga wha makalanga na ngai e matua i o ngā tete wa o te temu ma o whiwhi ai e wa hao le hale kala la awhai e wa mūra mako whare karu poko karu le e wa upo e wa mūra mako whare karu le li irea ia ai pēla e ngoka kango susung ia ai ui o lea ia ole anga le leo le tua e mambole toi lau whaafte tele ia te o tau yo to favor ia me se foi ia ole tūlanga foi o ngā luenga ole ne yaso a whapea foi la o lea e te whaafonga mai ai e le imanuia au lava singa ole ne yaso o ke li lopo le a penga e alu e kau whaisau loan pena e alu e tau tarosanga se mena e mana o ai ia pe wale tali mai foi so se mea whatsoever wa e fasia ma e fa no au ai ke popoli te o ke popoli ole o langa le nei ma so fuanga le nei e pe e folinga mai e te watu lo le taimi mua ai kaia mai o e saulo o ele ke le kwea o ke le kwea lula ia wa uma na te ia leo wa e pe te to complain ma e fasea ai le tua ai vai ka ko ke lo le matua o matua sauninga oi le launga na faso ai le fafenga inga se mato fefe au le sa te le vai nga tau ai na to au mai ale tala fo le ma yo na manu le pela le ma ile pela o la o nga mangu ma tu file na la tuna manu e fialo e alu ya Elisa fa malolo Elisa lo na mai le pela ai la tu ai tuli mai e Elisa lang kama faife au kiasi o le mea la watu la kulo ma nga mangor kai ausili asuria la kulo nga mang o lai manga o halu e mai se e fa malolo kai pio ka ko ngi po pe e halu ke manga o ke pa faife au ya pa me faife au ya o e sa ngo mai faife au release mai se fa manu yanga pe kilifa pe ka kalo mo o le manatu nana ina manu Edward ai kuri me ye faife au langa mo kiasi kuri me Elisaya saurola ia fai atu ia ma kiasi o le fa mama ina ma le fa malolo ina o lo ngase o polo ina u ele tangata o le tua por perfect e ke aru e ke kofu i le vai o ritana ke ka ele i le vai o ritana maybe o na mafu anganga le approving ai lau long e o ki o funga maybe o isi reason ngai ke ala kuai ele o makanga mai me ka mo fai ele soi fuang ele o le lei la waru mo
ai to te lola le amana tu au tu o le tala le uti tau mawhai e watu wha pupu ua. Wha soa wha malo si waka pokala mea wha malo si da makanga. E le I wha akasi nga wha akonguinga nga amangu e alu e kofu le vai o yoritana. O le ngā kongu harau ke kau o wakua le wha malo si le ia o e pia wha pena e la tu e taia mai le asore nei. E le I manuia se mea na e tau mawhai ei. So se pole alava. E ofo inga ingiso ka miki su enga o a umatulanga wha pena. O le aunga le uti tau watua I le tala lea. E le I wha akasi, e le I wha alua, e le I wha akolu, e le I wha wha. E wha fia fo inga wha kongu a mangu e le kofu vai lea. Inga ia wha mama inga longa le pela. E wha fitu. E wha fitu. Ia orso I fuanga ringi I wha akasi a wha alua e enough loa. E give up loa. O wha longo I story a tangata fo I le le nga discover inga le Apple le Google. Ai le no le tangata na. Se ula ma lo le so mai e nga kisirfia bo me kau IT, me kau internet ma online. O wha longo le story ka nga la le wha afia nga fail. Steve, is that his name? Steve Hobbs, that's his name. Ke ro fai kau. So le fail wha afia until finally successful. Ya wa maliu kanga ka pa nga legacy man me nga yefai. Now o le waka kofia Apple uma wa e loa le Apple rio male. Le uta to ro a ka wa kule le iPhone boy lo fe ka me kore le meolea o le imitation male fake Apple male real Apple. Vai tato ye. Pa ele I maua ngofie ele I fai ngofie e ka malo le. Alu ingala na le tala le wa vatur fale nga mal fa marisia we mo we liska ala ku ngi kom fai mai o le loan pol fale everyone do that. Ele le nga me. Ya wa pe o ka inka ko la au fu mai ni cash fu ye. Ai la tanga tala u provide uma kwa manga ya. Ai la kwa fa mai bank. No decline. Ko fo mai. Ko yo aku o fa popo aku fa nga uma inka mala ai la kwa sa wa decline anga sawa pa marva lucy a kom mai mau a to male va noa ya ai vai ka ko fa fikun ko funga mang fa afitu anga kasi sawa ku mai lunga mang wela ele pela lua kolu va lima ongo ku marka malo ala ya soli ai nga ko e kofu longa fiku aku me marka malo fa me marka la ka malo le nga fa le kala rei or kuspa ia ko I fa amu ia ka malo ai le ku o isala elu va ka ko ye anga ku ai rungo nga mangwe I fikala nga mangwe le fa mai sole sa o hala on ko fie poko ni fa fe kai le ku o isala elu le ku ale ka pua ye vai la ka koi ke lo la le man na ye yo le ungo le le tala le fa so ye sunga fa fianga nga pastor wait nga uma nga la ku nga mangu ma aulo ma alio ma se keli ma me aulo uma nga sau mai mai suria wa fo ere ave o inga ia ave I in replacement or healing ai uma mai kala I sa ya kiasi faya nga amang ko er ma afia nga menga kile mo mia ai ele menga mo nga amang mo fiar mo ya ana ye yo tatu fa so fa le nga le kilo lo le fe ko kuspa ya e ila menga mo nga amang nga uma fa mi manga yes fa kia ele sai pe ma fa ngo walu ma ave singa pala o le ele mai ka ko le menga mo fa mai em fa ngo wa nga sau ma aulo ma se ke li ma ario ai uma wa malolo ai fo ye fa mai fa yaku ya irisa ya pe ma fa ngo wa ma avesinga pala fa le menga manga o ka malo now elua fa akusa le pala mua nga sau ma le loko fa ma wa lunga wala nga fo kai au suria sau ma me ye fa ka wo longa fa malolonga ai fo I wo makua hambu
e fo I wo fa mau ala loinga ele akua ai ila le si fa ai lo o pala ole ola ua ngalo ia o e mau o tātou na faua mai le pala e fuefu o le lefu po le pala le whērua I makakou le kaiminengi o e mau le pala yes ai ke sira fia la le pala le ke whērua I mo ele leu ki kaua kua o le kau ke whewha I ma le ele leila ele o koe ele o lau kingo o le pala ma le ele ke whērua I mo e ma it's blood o le toto ai foi lea a malingi ngai lo le koko wala vea lo lima tu loa o le ale kala e ko ke whaafonga e whaie kangaka so le kua I alu are kua I singa lea le pala ia kua I singa le pala o le nguanga o le koko ai ke vai ise mea nga kupu ele kulou ua malingi ele koko skangaka kulou e whamai ke vai makua I lepa le pala ele o le toto o le ale si ngō le toto pe aka kukala ngō whasaingis o le ola life ngā sau e mai ai fo I wola isa ti o vai ku ngani la ka wa kausisi I mai mani mo mi sai e ka ma ngā sau ngā mang e sau e mai ai fo I wola fialo malea pala prophetic o le fa winga nga fa le nga wa manga e fo e ka u isuria o le pala lea o le ele ua o wola e vai fela o tatu a ka ku karangoi me koko ka ki karangoi lea e manavo le ele e mo fui la ele fia e ki le fia ai kalonga e le koko I sami pe ki aru koko dungo le e koko ele sa o iroma vau ana ua ka malo vau e fea koe fa fingi o pala re ngor fa fingi sai pipi la mo moli ko lo fa anga le fa kurisko e le si ke fa fingi va ya vau a ela kunga fa mo moli a vau mo moli ku ya o lo fa anga ya pala aduh ma vau pasivo de eu pasia ai anga so ela lo ole fingere le ro e vau le alu faleo oi que power fingenga Lero for my Wa fi wo sorar passear e filma va ma fofau o para ringon lero porque lima ele Ujo me ngare wo sorar passear ngando ya va o para ringon ya no fucking lima ini Jalo stau matava e que eu sou mea o ngi me o ngu kasi re kanga ka mo mier fo nga mang ya jalo fatula ya ele para mana ya foi le fa malo si motato ya a faton wali tu la efa ole atato atu malolonga a foi mai ya fa feilo ia le pristini o le tamatua ia skop kasi ane ka mala mali de ia de medio de mal pardon ya si tato watu tau te afea ya po wa mai ta penanga wa fo iva ngo lo mo miele lo mua mo le lo mua e ata mai e tau tua le kodisi fo yo Samoa ya I tutono si o tatu tu ya me se fo yo na tama fa na wo lo ye tunu fa tatu marolonga a fo mai fa fe lo ai le fionga la pepe juni tala ilene
ia ma le tatou po le statu fa tatanoanga e tu sai fofuanga fo I mo le lau mua I Samoa malonga. So for manuia malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao o ua lo ia Samoa I nei mato ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale whale whenga luenga na superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fisosoani I tangata uma o le Pasifika. Aisea a wai ta ua le mātou ofisa tangata o le Pasifika. A whai o se tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia le o fitu tolu iwa lua wha iwa lima wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa, tonga I Okilani New Zealand nei, o oe malo aiga. Affordable funerals, o le tani mo te mitinga, o le maliu maleoti. Mili mo iloa, o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o, mātou te o atu I lo maota e tala noa. A wase tau whaamama a venga, mo to e saunga, o le pele a te oe. Whakasau ta iloa, matangi a mosa, I le mō pain o lua tasi, walu o noiva, walu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua, pusa maliu teo wina, I mamanu Pasifika. Whapea so se ata o designs. E ata ngi ai lo la tau soifua mata o fie, ma le la le lei, au le lei. Whafisota I loa, matangi a mosa I le olu a tasi, walu o noiva, walu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, maainga uma I New Zealand nei. Hey, have you signed up with BlueNet yet? No? Well, let's fix that. Head over to www.bluenet.co.nz and hit Join Us today. All you need to do is fill in your name, date of birth, phone number, and a few other details. This helps us get you set up faster. We'll also need a photo of your ONT serial number and your modem. Not sure what an ONT is? Don't worry, this is what it looks like, and every house with internet has one. And make sure you have a valid ID and a utility bill or government letter to confirm your address. When you join BlueNet, you're not just getting fast, stable internet. You're also supporting shows like Tautaiae, Breaking Waves, and Sports Salanoa. Your BlueNet subscription helps us bring you more content. If you sign up this month, you get $10 off your first 3 months. If you have any questions, call 0800 258 638. Join BlueNet today. Tabira watile ua torso balibiru to jederi chula fa I le to fa o Blue TV ko ke kadi e sa ora uka e sa ora uka le se la uka la io ilo umara usai bipia miserio sivi worido sivi ole anko vau sivi vai nga maris ya wala tutti ma vo tele ya per pala mai ele ma vo para so mi aro for kwisi masi vi fa lo ajo le uma fe lo I male fionga la pipitele tala ilene ya ele o saula ilo na pulo fa pulo digital male Pacific 40 o lea e suma ilo na pulo o ia o le fa o le maftanga tama mateni tua yor kolisio Samoa I New Zealand nei ya po au kilani foi nei ya le vanga o le fiafi maro se fo moduia fatalo fatu lau aftalinga vai malai o la sunga siata ya o lo
foi tatou pokalame lenei aso ia po lau sunga foi failaunga ua tau mafa i whalau sau lenei Ai sau vai au foi ua pei wa e urufia i le anganga na wa e ia o tau mafau ua masalo te mo ne wo me le anganga nei potu talu ono le wo sau ia no fia va fisilia to mana ia foi sia mau lenei lenei au ia o le tatou o kiusi masi o la sa ngale o palpala male ele ia wa fo nga malo la tunu o le aunga o kura inga i loa do si mar Facebook ka ko ko ngia fai o le aunga tonu ale o fa manatu ele taua ia o le sauni krisi masi ka i lua sfuru ka mu e tai lua sfuru ki pula o ia o mesidi nantu ile reato mania ia mato fo o le wa mo fo nei famia ngai tu malo taitas ia toi fo ye fa ngana i fa nuolo tua ye me mana o ye sa o le lau sa no proketi a me se fo yo na ye vandoa ya au ai sfengira o kalangi e ma fu fo i o nga pi fa kala suama i tala i mo suo ma oso ma koropa o le leo fa nga au tu fa tu haru lo la tanga ta fa nga le ele o te lo matua e to realizing ale nga le o nei vai na ia e se uso e se matua o nga fo kolisio Samoa o Mikaeli e ile fanua i mo lo nga lue masalo ai longa ato se lua eka tu welo na fale ia ai e to solo ia fualau aina ia so se to ngala au ise e supply la ia le ia fale inga pe to lu ia la fale inga mason to lu ia e supply fo ia meta mafa tamai taisa ia manisi fo yo lo la tala tu yo o ngala tala le teles fa no no foi mika le la we tan no tu langa le e to tele tatou tai se furu duas furu e kala le mesu fonga le atano mata ya na po ya e lo e na yo ne fuse mo ni se na mako mato we vai mangele o tue fa ma vai sta i se opera in lola tue fu samo ato no fulu maka mo mea video fo ga me no YouTube ai la video tangata na mo no to lua le no for la fale pe se la fanua i utalvao ole mau tu o ke fa ko e halua o mai ka loki o kama e o ia le la vai fa sao ye ama me uma le ai ole fam tu langa fo le o ma moe o povi o e fai la utala le pepe sole e ku kamar kanga kale o le ia wa ese uma me na ngare la por kamaro le vai au ta foro na fale a mai a toru e kafiki mai pu e o ia fo ia sole mo o fa o io tamanga e ke la kwa pu e mai le na mai ala ia le fa e ai o ma a me foi la fa ngare ngari el tangata le mangi pu maka e ka e o i pouls me e fai mai le la au wooden o no fo mater no le ma se upara in lola umalanga i Samoa ma fa no fatu wala e sa mo sa me futua ma kwa fa o Sofia ya le ngau o tanga fo ngalui o mai chole e ma ye fu lo ko fo no il pro che kira le ma tua sa sustain le ma se me mana mer tu pe fa ma se me e sa lo na moli ele na e o le me le vai le me foi le tius le vainu naturale ka me wa mangu o le fua mai o le moli mango te vai na mai ya fisiku ia e tatau e omi ia nga sa wala i o le natural tius foi le ngala tatala o le moku wa fata wa le ele mar para pala fata wa le tangata au fa longo tu la tan no te lo to umi vo ia e tau vo na tatu nga i tulangan wa fa yo lam fa ye sina fa like ti te fo le depende lunga se le ni ma me fa wa tu e o yo tatu tangata ele i tono o Samoa ele ya se si vo le fa pe me le se fa no fa sino ye ya molona tatu tangata Samoa
na ton ia o mafu anga o mafa swal a e amataile al fata wonne le pala pala de nga bele benga mo o ka ko amang ina ua malolo e ai ma se menga ko mo o taka tatonu ale we o fo yami moli sa sala pa me uma va pena so le o ka ia ono o tau matana ia yo lo ye le tar sanga na mai le pula o ngal kolisio samo ia mala ai nga fa ya o nga fo e ala tu potu science to o lo mana mi ale to e fai fa le ia mato e avat fa to tonga ia le ala sa mel tar sanga ta tu maftanga tamam tini to ai New Zealand ia male mala langi fo awai le ala vase se e ta wesea ia pem fa no so son yatu ia le ala le lo sa vali mane yas ia e longo atu i le maftanga foi tamama tini toa ko le samo ia lo ye tar sanga wa mai le tatu wa onga mana mi al fia fa fo o la tu poto science tol ia ma fa peona to e fa to tonga i tu langa o equipments ia ono le fo wa autitilo fo ile anga iluma e se hol ta wo mata o pusa ni si asiata ele ngata ile i whanau rau ina ai tūlanga tau basic science ina ia o mai leisi o SML College. Ia lau e lor tamai titi pe te tau o nā alu e wha insinia pe alu wha fo mai. Ia pe alu fo inisi i tūlanga e whaia onga ina iam whaionto e fo i atu ia o fo i le whanau. Ia tele ia matatai se ese e au ngā iai ia nei mataupu. Ia tātou tau tilo fo iso tātou atunu, ele nā ola mātou wa onga fo, ia o tele io na isi fo i o kolisi i tonu so tātou atunu. O lo tam whaia whata World Science ona o i e au mai e ia le lumana i o lātou e ngā lulue ia nei teimi telo wha mai, ia o lo o whapeona maua iso tātou atunu. Ia tātou wan wha o ngā, ia alum whanau o lo whapeona i uatu, ia o lātou fo lo ngā whamal whaingo au wala, o lo whaingo le sua vai, ia o lātou fo i o lo ngā lulue i te tonu o le SROS pe o le sunga le li puli o lo i le SROS ia tamaiti palau le nā whinga me ia tu lou ia swafa fo ima ia o latawa aina iai wa pe o to tele ata tau whaingofia ia pe o mātou whaingofia na o solta ma leo le accounting ma le economics e pe tau ala o mamau mai al science ia ai ala tau o lea nau iei ia o le ala na lo whamalolo mai foi ia e tarsanga tuai i tamau matintu al kodi Samoa o la so ono o te sema o le a whapeona whaalawiloa ai le tātou poloketi lea ia mo i lātou iau kilani ia i le tātou maftanga o le a whai i le Otau Rugby Club i le ono le afiafi o le astona i lea whaalawiloa i le tātou poloketi lea ia ma tātou ngā lulue loa aua o lea e me toa whaatino i le luafe a luonu le whatoa wha maupopo mai o lo iai fo i sui o le tātou komiti o nisi fo i sa o tawina le tātou kolisi o lai sa mua le teimini nei ia o le tamaitai a Audrey ia whapea fo ia le sunga ia setu ia o la ua iai fo i sia la ua construction o lo whai sa mua ia wofo mai fo i lo la taimi la te tu fatasia ai ia se ata ia ma se tau ato nei poloketi se taimi ona wha ilo mai lea i ona ngā luluele i ona maftanga ele ngata i New Zealand nei ia o la tofo i au se tālia mai si atunu o lalangi e fief so soani mai ina ia vaivantino mai a tātou potua o ngai Malo whautai o le ase whai numero wow ele fo tātou whaalau rofa pene i lau fionga i le Pristine o le ase malo si o le tātou tamam te le tuai a tātou nei au kilani mani usila i si whai numero lau fionga ia masalo a telefo i me ua whai e ale le numero ngā lulue ia e le numero fo i lele na ona longo atua turn up o nā la whatoa tawa ai pe whataita inga e sia mātou sa ilinga se leni sa whatino fo i wale a veino tusi a onga mo le a onga ia a matai le atoa se luas fulu i la tau mai fontanga ia e o la sona whatino ai ia matua i to tele al maftanga e kilani nei ia sa mawhaion whatino na wha mo masalo toi titi o le onus fulu fitus fulu afe le tau o tusi a onga
sa mafai ona ave o le ala foi la le tau fai ai e fa nga mai ia le tato media ia ona to te foi la mata mai ese foi circumstances e tatu e matu te le na foi fa pe ta one turn up i fontanga ona la mo te lo e se fa nga luenga te mina e se no foi fale vai fa na ai o le me fa taile tua ia o ma se uso ia foi mono anai ia manisi o le matu komiti ia pali ia o le uso ia penani tulo le le swafa ia manisi ia le o le mato komiti lo ia temini e il mato fa mo nga lo to fia mato tenga lue ia ma fatino nga luenga ai longo puia li ila le malol maftanga wa ise mato me fa yasiat te vai le ngate Australia America o Europa e sau mai tele of sosoani ia ila to lo fa pe fo ona mau ia tunu ia la la foi la le usava li ne fiafi ma lo fa tai nei o ma fo anga no fisiringia awai le e lo tel tununga tasile ne o le lo muole nei o kolisio Samoa e te tau ona matua to tele lo na foi numero tama matini tuai e me sia ia tunu i fafo pe o tatonu sila ma no le alma fuanga ele ngata o ngā luenga ma le tūlanga tau o lo le to mai wai ai fai pisinisi ya le telefoni so o pe o palasi mai fafo le telefoni o le mafau fausa i Samoa na iai fo inisio o ai ngata o whenga malo company o vang pena ya lana no uno ofisisi no ofisisi ngele numero se le malo se o whenga numero le to telo tamtuaine le la wa mai le fa tala ulo mai Samoa ya o le ale fufuanga le la fata pena i to committee ole vang mo mo pe no ta wol te mu sola ole fia fa lo le o tu langa ole o fa mo pe ona nga lu mai ni so komiti e fia lo ia tu langa le atol nga lu nga malta wol nga lu ia ole al te mi e fa tinoi ia pula fo ilal ni amato activities ia tam fa yesu se leni mana ia tu langa na ta wol to tele ole fa fo awa mo no mero ti lo ta wol nga lu na tonu vai atu fa pe mai ia e ova male lo su wa feta to ia fa su e mai lo se la ta la atangata ia ta ule ila ia ni me fa ia ai onor te mine yo le fato a tau a matamata ia talo sia o ai lava o lo fa pe on ma futa mai pokala men ne yaso sunga i fa fe ngainga ia telefo yo e kale sia lo nga lulu ai ia fa pe na fo ina ta mama tina ma tua sa ta ma futa ta to fitus futa sanga i fa lunga ina fitus futa sanga mo vai atu ia mai la to fo yo lo no fo ni sila nei o ai ai fa ia na fa no atu le aso no le ile o tau rugby club inai bang tonu le ia tato malai our street ia o le ono le fiafi ia la fa pe ona fa la wilo al tato fa mo ia la tam fai fo e stream live le tato mo la to lo au mau ia tunu fafu ina ia to lava si le fia voi nisio ta penanga o lo mato nga lu ia a tonu fo lo fa fonga mai fo nisio tato skopa i Samoa ia o le mato a matamea ia i le fo i fa mo ia se taimi fo ia mato wanga ia tu Samoa ia tato poto fo i mal tato sosi me se sunga tamai tai pule ia male malu faya onga ia mal tato port fo ia la onga lo ia fatatia to fo i se tau mo fainga o le atam fo fatino le nei fa mo ia awa ia lumana i la va o se tato watunu o lo auta winal koris malo fato mai ai su ngol fali ia po o le fai unga fo i walo sa le result ma van e il fa mo yang ai film mo le tu station ne fiule wa fia na yo na mantua mo fai lo mai ia asia tau au tama kolis ia o sanga tonu ala ma fa mo le wa esu mai la velanga o mato yo fia fo ia lango ina fa mo ia la kusi o ke ile a makasi se lab se science lab le fo ile au mo ni risolto a besfoni tala auto mele a nga sam ia we sa no le tulanga le mai tawina masalo pena se la wono sfuru la to sam fa yona talia pe se la wono sfuru la taile afela to sa fa peona o atu le suenga ai fo le si vai ngata wo fo le inai matu fo sa fa peona le man wi fo ia e suenga fa na ele le unga le
o watele o nga se tatu watunu ia o lo le lei ato atoa ia e mafai fo yona o nga ia sio walu ia mata mafai ai a wai umar kulis ia e fo ile si vai ngai ai no mai fo ia e ua fo ini tatu nau tele fa pe o no le wa le tau la fa mo kulis ia a lo ye si ava no wa tatu ma lo nga lu e tam fai fa le le uma o nga ona wote ale le miti se ia so ia asiata le sa tau mata ina mar tatu watunu sa tam fai ono laili to tele no tamiti e fatino kulis sa mo ina em fai ona nga ai mai fa fuma to fo ia to tau tuale malo tenu ai te au ia te mini o tu sa kulis sa mo ma tele fo yo iskorisio ni se fo yo o fa ulungo kampaniolo yo ni sino mai misa vai sa o mai le UPY o mai skorsipi o le ata tau fo ia ona fa tau ai momoli atu fa malo ele vasenga o le lua fe luono le ala ia foi manisio alo fa sino foi le na to se mitanga e matua foi wa tau lau o le fa moi ia mai e ta pena fo ele a tono le la amuia la ia tamiti to wa o le hali mela mana o ki si masi fai umela na tonua ele man ole foi mori mai lo fa anga tasi fo o tamatua i rokolisi safa ia onga foi i rokolisi ole sunga prefalute e o te lo pete te wese fia la wa bishop nei oi i Melbourne i Australia e a te la tua mamatua e vai fa matala ma taimi o fa ia onga i ta me fila taimi tu fa long ta le fela o ke ngo foi male rua faila ma naema ia ai ole ale va ve failo ale failo o ringi ki u fale ko mo como foi ngole ai o lo mo moni mo tiro ta sile tanga ta ole a no la tala tai se fulu a fese fese soni ole a mai tele na ya lo ma fa na usa ta winner vai te mo ai bishop ia le na ton ia se le vo ke ngo foi mare markala anga o si o mo la vale wale le ia sa no fa u poniso vai ngai ya walta to fa mo to e longo puia li ia le fo te vai tu le ai e mafuta mai ia e foi mai la to ventu tu li male a i te mia ia lo talto nunga pe na o le tasil masina na ya o polisio sa mo ai to tuli o ono lo fa lonta ia o le alo fa sino la tu no le lo tali la oficina mele ka o fa ai ko kuri ma to tu wa resida tangata matua ita el science ia fia la musica ia pa ora che non mi ale na sidi na leona ma ka o pesi na ferva i mare api pesi e vai querer come che science ta te lo ma fa gara pe no lo vai ter science vai for me foi o fare tu no não vai ngona ele lo pui le media e mana mia la ia wala foi faisila to fa na wa aplaudi ia ton te uma tu ai fofo ia o eso ese fofo le ma yo lo mo eso la tu tama ia au te lo la so ia la fa peona wai ia uma ia na ia mato au pese ia le fo fa longo wai nei ia le sunga ia mangeli ia la fo ie te lo voi te wa no mai ia na nai ia mapudi ia malvanga masania ia atu suta to pese kismas ia ma fa manuia ia le fa ngo ngaluenga nei te usanga ia matato te pataula i tato poloketi lea molta fa tele li vai ke la polisi fata to vai ka go ko ke le ma futa mai lunga tato wa polokala ia ai fafta tele certa mon mato wa no ia o le wa o mala fenga lotu tala no pala malele ia mai a me fa le a onga ia se taimia fio mai le ata wa ia no lua ngai ko cara dia ko ia menga ai manu ia tele ia fanga solonga fe au matutero o nei vai aso mani tau sanga ia tato felo ai la sono o te sema ele o tau rugby club e sui mamalo le tato maftanga ia lo fangia le tual lo to soifua ia aulia le aso tau poina tato felo ai ia wa fo fatino ngol fa mo manuia le ia au tutto nei aso ia lo fangia fo le tua ia po kalame o lo to nei tau sanga
ma lo fa ta fisi muri o an fufonga Krismasi nei te ua le to mo se te miole to fa so ile nei masina o aso nei wa te lo pisi le pisi e o le na ta utu langa tato titi sao o lo yel tato fa pito Krismasi o fa ngaso e manu malo ai return ticket o lo return ticket la to fa nga to sanga le wa te lo le to fa so fa noi e fa mai ana e fa nga nga to ta ule to sanga fo ele ngata la te manu malo return ticket mau walau paket mani 5 selau tala Amerika e tal mai o la son fuara va so le sei mo e lua tato pe pamalanga se ya po tato holiday package e se ila son fuara va ya so le anga va uma ya la to sa fa nga tato click x mai si pa anga e la foi tu pe tai 5 selau tala New Zealand pe 5 selau tala Australia ya nga i my cash digital isa mo a fai foi sa la fose top up ina ya inga e tau tolus futa la New Zealand pe tolus fulu Australia sa top up pe la fu anga va ale tatu se ile la fai la so mo o te sema e anga vai la tu ya November o la to masa fatino top up ma la fose le ni te sema fai la tatu se ile so 5 o January e lua fo ya tatu return tickets ma tatu pocket money tai 5 selau tala America o le seina ya ai weta ua ya stau ya mafale tonu na au la wo mo tato vai sima tato vai salapa ai o ya tietia ya o tietia mo wata le mai na mo o ya palau ya mo li fa maro per fa te tele ile fionga ile prestene o tato wa scopa ya tu le mai a fai o to e tau te fai mai a o le lau mua o Korisio Samoa o le lau mua numero tas fa me melo i le tunu ia tu rai mai e fisio soani ia mo na yo tato wa aloma whanau wa misipu e lenga o le Samoa College foi po e na i skopa o le kolisi ua ta ua i le ngosi o tato utunu ia nono winga e ile kala a kavika ale tu na fai ta vita o ke fia i fale nga ka fa o me fo metala le tu ka vika o lolo loko ke nga e fa se fale ku o akofika e fa se maru e tu o ile atola a o fia mai ai vai oi ona o par palau lima o le melea o le a ele faia ai o le a faia lo wakali o so mo ka o la lo bingo fa mtla a faina su e tele ia o kolisi ele mo oi ai awa ilo wakari maybe le nga e focus i nga kaimi e sere me nga ka penga i oile tua ke aro fele fakwa inga kausi maybe o nga ile ila varku pe nga yo makua wa mafua inga ele making ar koris ai ole a e fanga winga ngi fanga e fai oile lo mo koris mana yana tatu ma vai tatu firo fa moi ya au tam fa toi tam fa no asamo ya na ola ngo fa mo ya wa peno fat e au to ola fa ngo ta fa inga misiga ko ya ai pakaka mai ila ya fa na mai to punga mai o to surunga titi fa mo lan to le lo mo o le ta mai to tua ko so sa mo ya manu ya fu fa mal fa nga so le yaso to malo nga foi mai ya fa firo ile si scopa che si scopa pese nga ya so nga le to mo ta to proclame ne fi So fu manuia malangi ma o lo ingo o matai a leota sinau mea tau whao o a ua lo ia Samoa i nei mata ofisa o le WT Compensation Lawyers mātou te fisosoani tangata o a whaina mai ta avale whale whenga luenga ma superannuation claims. O le manulau ti o le mātou au nanga ina ia avele mātou ofisa e whai ma fesosoani i tangata uma o le Pasifika. ICR a wai tā ua le mato ofisa tangata o le Pasifika. A whai o ese tangata e mana o mia se fisosoani wala au mai tato ofisa nei Brisbane Australia le o fitu tolu iwa lua wha iwa 5 wha. There is no better way to support the 685 than to buy locally sourced goods. Here at Tasi Market, owned and operated by Samoans for the Pacific. Affordable funeral services. Whalemaliu, a tamawhanau Samoa,
tonga i Aukilani New Zealand nei, o oe malo a inga. Affordable funerals, o le tani mo te mitinga, o le baliu ma le oti. Mili mai loa, o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o, mātou te o atu i lau maota e tala noa. Awa se tau whaamama a menga, mo te o saunginga, o le pele a te oe. Whaafiso tai noa matangi a mosa, i le mōpain o lua tasi, valu o noiva, valu tasi o. Po le Facebook, Affordable Funeral Services. O le lau mua bua, pusa maliu teu wina, i mamanu Pasifika, whapea so seata o designs. E atangi ai lo latou soifua mātanga o fie, ma le la le lei, au le lei. Awhisota i loa, matangi a mosa i le olu a tasi, valu o noiva, valu tasi o. Affordable Funeral Services tautua mo oe, ma ainga uma i New Zealand nei. Te ura wati lea ua, te ale titi le Julai 5, tautua whaua wal Blue FTV, ma poklama tauta ia newa, kala whiawhiwhi whailatu, whawhailo i fo ia i sia uso. Ia o le soa tau o le tātou tauta ia a sia tabali a taua. Ia po le sunga ia Godfather, o le soa whaua si le fia i o ai pepe whatoa whana nauna po. Ia e o mai a o le upo mua whara. Tara fatu. Lo fatu a siaka. Taua. Ma roso fo mo ia fa pe foide si mai mo mai sa mo o fe lava ia fe lo fa fe lo kule. Le nga fi vi mo nga fa kai so fo mo mo langi mai ko fionga ko kulanga mo runga ia fa kal fat. Malole fa fe ia tole fatu o matule ma fa tala noanga male tamatuai o korisi. O te tau vai atu e pe isi no tala anga isi mea leina e fie la o ngale akuri. Walanga po oe pe senga. O fi wa ma ko kumalo. Ia io. Ai sao. La wa ko si ko ma ko kumalo. Ia ke de fo yo o ka pe ma ko o ma ke nge a o ko ris. Na, e melanga ngo fi wa. Na isi te mi foi le no tau fio e mas. Ia o me ma me o leva mo ke a o leva. Ah, isi te mi foi se history foi le le ninga. Ah. So que corrige que mais aí? Va la lata. Le aí va. Ele aí se mela que aí foi o kawa. Ah, ele se mela ali foi. Eu ba ko makauli e sa vali mai corrige, vai se sa vai de kurunga sa vali mai ala ka kera ku paso e ka te ka sa vai ku mai ken corrige. Awala ngala ma fa ino fa pe tu a fa pe nga uma ela lu vai kai mi. E ke i maua singa u fa la i corrige. I furinga mai la e pi le ia ko ma fa ngana. Awala nga o le yo rumba, io e. Ka nga re ken au le corrige. Le wana no te fai atu. E pe ko losi mai angi ai au ole. O te mira ko ya o a ngi ringi ka ka o ringa i ko sim sei mes a te mira nga o bala wa so fi ora ko pelo na o le ringa e si fica o va foma ma ya e se vuole fingore ya ele fa pe a me buto tuone tau a mi fuole ya se la lo fo ya o ngai ka wa fa fo lu ko va ele kuma mai nga e korisi dau so nga le wifi a ele aru ko ke u le vai la so ngore le fa mo nga sa mo ngai dau pepi e u mai pa ele ko isi korisi ko fie mai ya o ele mena la wo ye ne u la fa si kere o korisi no se okay mai ka ko ko le ese lo fa lo ngi ya onga. Yeah. O ngor ke re ho ka ko punga mo la ngi e den ka ka ko e fa nga malo nga le nga malo a ko ma onga so ya ke wi o ke fa ro wi so se
mai moni lau sau noanga. O le monia. E le lo tala langona mita I tau whainga le au. Kolisi. O au la le te walenga o au e tele na o involve mo me o tau vanga la unga fa Samoa. Me se foi la afele ki Samoa. Pe la o ia mau te militino ai mare au kolisi. Samoa College, St. Mary's, o Aveli. Iyo. Ke ro foi la sia o ngai se foi la ma tia foi I na taimi foi fa tole la le foi o I la to I le o ngale. Le ru moenga. Yesa. Iyo. Ya la mala mo ki o a. Ma kora ma ko piko nga. Ma ko piko nga. Iyo. Sava vali mai tama matene pulo apa. Le lo kobla be ka wari ka numa. Le wa join mai ia. Le wa join mai matai. Le wa join mai sunga de liloya. Angale join mai sunga de liloya. Ya e man ya le ta fa so ale. Ya o tato news update. Le to ya mau. Tato cases. Ai tato mo Australia. Le ngor tato wa noi masina te tasi. Mas tasio tato sponsor lango malosi o le tato porkalame ia le tato WT compensation lawyers la fionga ia matai asinome ia ma le tato team I Brisbane Australia ma lo se fomruia ia fio mai no le tato porkalame le vanga o tonga ne vanga fiafi ia fa malo tu lo Petalenga vai malai polo sunga foi lo fa foi tato porkalame le ngata foi le lo sunga le atawa ma lo langi mama lo so fo maua ia fa talo fa fo pa yo sa mo mai tato fa sa longa nei vai o le afiafi ia ma lo la velo sa nei vai o le afiafi ia tau foi fa talo fa le ngana le le tua ma tai ma lo le so fo ma lo le tua ma lo fo lau ole atatu wo lo mtei tatu wo lo tatu fa tal noanga ona ole taimi fo I te lo fo iwa wa tele mata upu o tele vaenga tele na tatu fa so ai ale atu ai ole anganga ole ala fo atu se aminga singa u reporti o so far ile tulanga an update ma tatu ngalwe ngai na ia ai se fo I ole fa ngai na yo tatu tangata ia ma e fa so mai inisio vaenga e au ona sila fia lo tatu batunu e ave ile fa ma fa mai se lava o le o tatu wangatu ia sofia fia ia onisi episi onisi fo yo rasa uni ni malolonga ma tulanga fa pena tai lava siata okay lo tatu por kalame nei vaenga o le afia fio le ali foi I tele o misconceptions ia po tele o me tele na se ia na yo tato tangata o no le sila fia po le su e fo I le ofisa ia mato lo ia pe o le mafuanga fo na o fia fa mafa ia tu langa ia misconception I tu langa ia claim ia o no tele o tangata o fa seina fo I lunga lava latou knowledge po I lunga lava latou I lo ia ia inga o tula fono nei Australia ma le fa ngai o inga o claims pe o le fa mafana ia ai sa le lava le watato anga ia tu fo I malo longo aso ho fia ia e tele ana tu poi fa lava o se tu lalo fo e fa tete fo e ne mamalo so tato atunu ia o male fa tete I aso malo longa malo fa tai ia e mana ia lo sauno mai ma e te tala mai lau sunga le lilo ia ma fa manino mai le tulanga le la unga ye le tatu a fasoa ia sila fia fo e le totele ia wa la vata pena fo I nei vai tau a me se fo ni fa la vela ve mani entry fo e tupu fa mo ia pe o le meta ua lava o le mato ofisa e ngafo matangata o hawhaina mai tāwale o whalwhengaluenga ia o superannuation claims ia pe o le mea mua lava e aona sila fia tatu mamalo le tatu atunu o le tele o taimi e sulu mai e nei o tatu tangata mo sosoani ia i taimi o mai o isi tūlanga pe o le criminal ia po le property ia po le commercial
ia ono le whamanino atu i lunga o tato po kalamelo nei tangata. Ia o na o tangata a whaina i ta avale ma whanwhenga luenga ma superannuation claim e mātou te whaia. Ia i lawan mātou so swani alanga ngana i isi tūlanga. Ia ai mātou te le whaia ia claims na o peo mena e ngafa malo ia i le aerial na ia ese alo ia alo ia o le criminal ia foi lo ia e whaia ia o le property ia foi lo ia o le migration pe o le mafuanga foi na whamanino a mo le malo o tato tunu ina ia i lo ai ia o le mato ofisana o personal injury sa le mau te ngafa mamato Malo va tai lo sunga le i o le tulanga le toi a fa sili toi ya fa marino mai ma toi longo puili o le afo ile umi e fatali ai tanga tamai le fili no pepa ma tulanga fa pena o le ase time frame me fa nga solo le vanga le e tele ana mato ono o se fesilina o a mato na fesilisili mai ia na yo tato tangata o le umi e whanga yo e pe whata atia e le claim e whanga solo ia mai lava time e fili ai forms ia ese forms ia form mai lava time e fili ai main forms e la whawhanga o fia tutulanga lea o main forms mai lava time e whata atia ia forms ia e tau te wawa ai se wā i le valuanga le se fulu masina ia le whangaioinga o le claim pēr wha mai ana fili forms so ole va foi la lea lo songa le lo ia ole va foi lea e o toi wa expect se tali ai ole va foi lea e o ngoma wai ku pe o le claim pe e umana e fa tali i le valu masinga lea up to 8 months ona e toi fa tali foi la ia is time release mai se ku pe pe fa pe successful le case Mana ia level 5 silia skata o ia ia level tato nunga e tele o tato o mamalu tato tunu na umma na sign forms o umma claim ia expect lo time yale tongi mai il tupe ia e fa mania toele il tato tunu e ia level processes ai nei Australia e tato level tato ia mai level time e seto ai lo claim ia o te whaia i te leo client. Tau te wawa ai se mea nei le ono, le valu vai asu. E whaatali e processa i leanga e talosanga ia clearances mai malo, ia e talosanga clearances mai insurance. E kilia lo mea uma ia, fotua ma whaila ia no totongi mai ele insure ia le se liniana i le Mako Trust Account. Ia, ma e ala ia ona ave ese uma expenses ia ona mawhaila ia ona transfer ia o le taimi ia na i le ono na i le valu ia vai aso e whaatali ai malo whaftai tau e se vaenga te fia a whafsiri ai mea pa me fia ro fongi pe maka ko ke maro lo ke mion maro longa po pe fai o kakala per ko ofisa po soka inga po pa ingisi o whafsoka ia kuia ro fiong ia o e tapuni ele mato ofisa mai le aso se fulu iva te se mana i le aso fitu o Januari ia ia se mana o mia ona mau se sosoani e wala au mai pēr le ana e o lo mau pēr ia o le o link lo telefonia na i le numeral officer ia mawhai ana o tango e tali atu ia ni inquiries pēr ona wha solo mai ia lava toto nunga e ui lava o le malolo ia e tamo whaila o le atamo whailava e tali atu ia ni talo sanga lo whapena ona whatalo ula mai ele ma malo tato atu no Maro ia o te lo nisi o vaenga sa ma whaafsili e tuai a mai alo whira ngalo po ia nisi vaenga e te tau ona sila fia le turu o tato o ato i le tau whaasifo o le whaiunga o tau sanga. Ia wai toi whaifo i ma tato toi whaawopia. Ia ai whaasoa mai e lau sunga le lilo ia. Po ani si o vaenga e aona sila fia le tato o tunu ua ma e le tato taimi whamolmol.
tai lava siata o meta wa ia pe o misconceptions silion ta wa le mo na yo tatu tangata le la lisi atu ia o le mea mua o so se tangata o me fo ia o matova ai le mato experience mal matova ai le lautele o sa mole o lo inei Australia o le mea mua e tele o tangata o lo nau ia foi ngale ngā lulue malosia na yo tatu tangata ia pe au avea ia le mele ma mea o fefefe ia whaia claim fefefe ia o sa ili se soswani ona ta iwai pe le mana o wha malolo me ngalwenga po se me whapena po tūlanga whapena o lo wa o ia soswani mo na yo tatu tangata ia me manatua tele yo rights mo entitlements in nei Australia tusa nana lavea tangata Samoa la vatu pe fa tusa nana lavea al palangi al sa le palangi fo ma ili poti alua matana failanga insurance ya olanga insurance na loa le palangi la tutongi mai ia langa weekly pay o lo mawai fo ia so sani ala I me panga le medical po le rehab tutongi le insurance ole Samoa natu vana le ono nisi tūlanga wha pia ai longa mawhai ona o entitled ai me lai whai al palangi se tutusa le ia lua entitlements o le Samoa mal palangi so tangata lawa whaingal wenga I Australia tutusa le ia tau entitlements pe whai mai ma whai fo ina alu Samoa alu li poti fo mai alu whailana insurance o ngā amakaila I kongi men mea lea a o ilunga le vai le tūla fono le ma whain wha maro loa pe wha peo nai whai so claim wha saa saa ilunga tūla fono Australia on wha maro loa ei lava le whai te tenga o nei o tatu tangata nei te wha pea mai oi wa taita inga wa ai mai el falfenga luenga le mawhaina o whaianga luenga ia ona nae talavea ia whai tete a wane I wawena toi fo il falfenga luenga le mawhailan toi liu mai falfenga luenga whape mai oi le mawhaina whailanga luenga ia wha malolo oi nei se ia tūlanga na le mawhai fo ia na whai il falfenga luenga se tūlanga whape na me peo se sosani atu le ala I work injuries ia al soswani atu fo I nei o tatu tangata I lesi misconception le wo mato wawa ai o tele o tatu tangata o whtango fia lato ia whai lato whai unga winga I le whai pe le mawhai pe le mawhai ona whai le claim ai le I whala au mai tele o tangata whapea mai oi wa le mawhai ona ai lunga mawhai na whai so claim ia ona nofo ai ala ia whai atu alo tala na nasa ia se tasi fo I o tamani I o se o tato atu nuu sa tupu ale mea sa lavea ia nofo ai ala ia le I whai ese mea ono o lai whapea ana ia lava ia le mawhai ona ia whai ese claim just alo nofo ama he counted himself out o nofo mana ia mawhai lana whai unga ai longa mawhai ona whai ese mea ia ina wo uiloa wo walwai mo wanga ia mo se soswani mo ia sa mato whanga ia claim ma nai wana manuela ne claim ma wa whamanuia ina ia se leni o whamanuia ia sa fia ia la ia to ina le po se tamali ile tūlanga le ai tele ala na yo tatu tangata o mato wawa ai au tupu tele mele we vet our own cases. We count ourselves out before we even approach the lawyer. Beo se whanau noi fo le loto no ia mawhai ana soswani atu ai paulavan mea o le wala au mai. Ia beo se sospo atu na siata nei vaenga le afia. Malo whawtai o le umanino le si vaenga. Te loa le o la ofisi di whai ulea ia ona whamai ale o le tātou fo I whasoa mo le nei fo ia pātore nei ia masina a whapea ua umangei inga pāsia umangi vaenga o lo manguanga
ua successful lau case. Ai ngalo ai tangata lea o lae iai mo me o le ua hire company private investigations fuile. E la te vai oi peke mai mo ia le la e maua aku o enga o lo vodi e la kapi. Le e maua mai me whapene e mana tua te le tupe le ua whai ele claim. Uma nei la e whai ni whaamauni anga o mena ai wa ingi cases whapea if that happens. O le ala le tua patatua o meni. Ia. O se mea ia whaftai lawa mo le whaasoa mo le fesili. Ta ua fesili o le mea mua ia a o whaangai ioi ele claim. O lo fautuanga awane i whai e sisise tūlanga whapelea. Ona e sa o leia asiata. Ia tai me o atu ia ele insure whape e hire ni private investigators. E o atu su'e, e o atu pu'e ni video, pe pu'e ni ata, pe e o whai lunga o social media. Su'e o mai private investigators ia mea tangata lea lo whai. Ia tele ala tangata e maua lunga social media, ia fo tangata o lae alu, o lae whamai ele mawhai o na savali mamao, a lae maua o lae savali solo i tongo le shopping center, mawhai lana whaatau. O meo lae e ta mo e lunga lakapi, se malai lakapi o lae lakapi. Ia a o whaangai oi la claim, e awa na whaina claim i tūlanga lea. Ai nana umal claim, nana leo maua atu o nawe sauno mai pea wa le claim, wa na maua whamanuianga me mea whapena. Nana lava o le claim, e iei ale document, basic settlement document. E ta ua o le release plan na, e release ai oe ma le insure, e release ai foi le insure, ia oi, e le mawhai ai ona e toi sau oe, e toi whaisisi claim i lunga mea lesa e la vea ai. Ai le mawhai ai ona sau le insure e toi su'e oe i tūlanga ia. E whamai ala o na saini lo release i le aso lea, au le aso susto oe e te alu i te lakapi. Ia lo advice ai, au le whaia na tūlanga. Ia a whape tupu se me whape na, ai tau mawhai o atu e whaise nisu suanga whape na. E le mawhai, ia ona laua mai, ona saini le release peo se tali atu na asiata. Malo whaafitai. Momori malo ma whaafitai te le lau songa le i loia. Whaafitai mo tātou tautua ma leo o nanga. O le hu tātou la te veitau o asfiafia. I o veitau fo i e mo miel whaai te o tātou i e whai ngā luenga wa i whai restanga te tautua pe laua na ngā luenga ina i a wawealu le whale. Mi se tātou i e ngā lui me o mea mamafa mea. Ia ai te e wato e mapunga lo tua. Ia ai koe whai kou claim mai si me whapena ua holiday uma ma ofisa manisi o vanga whapena. So mo miele. Ia ai whaafitai telefoi. Mo le tātou awanoa rungo le nei ia, vanga o le whiawhi ala whatu sau nong whai utau tau mawai. Ia, whaafitai lava asiata ma le atau o te ilosi awanoa le mo le toilea ngangar whaafitai, tu sai fwoi mo le tātou mawhitanga, ia o lao ina fwoi le mato ofisa, ia ma le sosoani mai fwoi a wale, whaalau ilo ina o le whiau manga luenga, ia paula vale, ia a whai e toi maua sisi lau le lumana ia toi whai e sisi tato whaaso ia le li ai whaafitai te le atu lava Samoa moli atu le anganga whaafitai tu sai mo tō tāpua inga ia whape nāna lo whangia le atua ia fufuanga toi neiva ia so ia ai mo moli atu le anganga whaafitai a siata Malo whaafitai te le whamanuia le tua i le anu atu ina ne i le toi mo se tātou a vanoa wa o leo la tātou anga ia so fifia a vea fu nei la mo mole toi le whaafitai tele mai le tātou pulenga a le whionga i le li pule ngā fitasi ia me se foi ia o ma ua mali a taua mali tātou ofisa whaafitai tele lava ia i whaiva mali tautua o le nei tausanga me se foi o le avanoa ia ua whaaloa mai lo tua ao e sponsor le tātou pulkalame ia mai lava le nei tausanga a toa whaafitai tele lau whionga i le li pule sunga foi le loia ia le tātou WT Compensation Lawyers i au se talia ia o le talo fo isa whaamaliaina le tātou o unanga ma i tūlanga fo i o se tautua e whaau au pēa fo i le Kirisimas ia o fo i le tausaka fo ia o le a whaau au ia le tātou ngā luenga wa lua tūlanga le whaalau i loina fo i o le tau o unanga ia whaasa maria le nā fo i aturup ai mali le fiafi
alofa te le atu manuia le via fi soifua mai une Soifua, soifua. ia ua mai ale tatou wa fatanonga le atou ma le sunga liloia ia Mane? Mai ke o ke no pe fangi usile o nganga le pa mari ke le mo Australia ia mai ke ai ronga fe ka ko ni mengi ke o lobo kala vea fa fio ko koe marosi ke ren ka ko pe panga ia fa pe e taua o ka se masui so o isi kai mire masui e haro ka au fa tu ai tulanga ia le a te alu masui ia fa pe lo te tau au ma tulanga io ia ai le yangi nga mea awana pa wa va nga fo ia na tulanga le union nga be fo le yungi ko nga wenga pe ai ni me fa pe tu a se upula ro ka lui tole ia e fa ia fo imale le winga ra tala o utala no tu e ile story no mo wanga i Australia ia e stasio ainga o le tonga ai sa next door ma ai sa mo sa na mo wela me tonu le no ofisili ni olla se ke singa fai o tanga tana la vea e por me e no ma peva le vai po se me fa pena ia ona fai tro la yo ke si ma tu langa te le la se to men pe lo se la tu se la wafi ai ua fai ai lola mal kusanga nga seto le va ele kampangi. I think that was the story. Mana ua nga fai le mediation fo ngedi. Mga ola kampangi e kongi lo le lima suru afe o sa. Ai fa madi ai wa nau te le fautuanga na fai ele loia. Pe lua se lau pe kor se lau afe me ngfai. O le mea la ua tupuri ia tau. Ua fight lo le case. Ai le tu poila le mele hai aloa ele ingisua male ia la to private investigator kama voila ia le o e kapu engiaka o me ferwa ia le maula le walanga o matua tapu o le kala o fai wa le ko e kukusa e teilo ele mele tu maua mainga ka inga ua fight le case sa vale tu tono le e sa vale ko ko singa le vai male e ai maua enga video mata voli ma le malo si le liki voli na fai e amonia la o inga fa vai la ofisili le fai voli e te lo oi sa wa ma ile kurse la wa fe pe fia misi ma le ofale nga ave ele di masfulu wafi se vale vale ele se menga mo le ai se mea na mo o le ale fata wa tatu sa mo o fu ni fa fa tonga fitile mea o ke fai o ke lo fu o to Australia va tu ala wala nga tele o te lo fu America ma me fa pene ia va no na e pe ke kilo e ke ongo ma wa singa kupe keli ala te si la fia le ia ele o fetau o le tu ala lo fu e ko nga melanga o vai la ai nga te kale di mas fu wa fele nga fai le ofa ya wa nau ia nga loiloa ele pa u fuar kupe se lau lu se lau afi ele amba ia fuar ia mawa kunga la makua i voli mai mare marusi io ale ku ai ru ko da vele eku ka waru koko io me fa penge ai ro masa salonga ia wa fuli fo den siola ko ia fa ia ko nga luenga wa res ko pere ki kire fu fuar wa te fa pena uma ia le mele tupu ia pulotu skaili lea alu to tonu fale ia na o ripoti me tanga tale fale le ile green lane le na va toileta te va ai la le mema o to pumonia ai fa mai le tala tanga tale na va ai le alu le to etu hole ai sa vali mai fafo ai sa vali mai la fafo ai vala au tu ia stasio o tangata sa mo vala au ke le fia pu esera to wat fa matala mai na tamaya e lai manga ai pu esera ko kai do iseme pu fe le e fa foi ngira ku karma diema ai fa mai la le tala le tangata le ato e vala au tu ia pulo tu le etu ala wa ku le upa le upa taxi ya do mai nga pulo ku wa ke pa mai ma pulo ku ile wadi ia le nga do fai au wala pe fai au wala ki ai
o marco ko ai la sa ai aru le ko ngor ka va ole le na il tanga tana na fai ana post runga fa mai so a e ku mai ngi so le peye mo ye ala fakinga o anor pala o para alor pala ai o a coisa se vai lá la polícia vai vale ala e mai ai fa mo vingo já lá fui man tota todo pe fer ka ai para ai os mas tu pole ali pala o tanga te fe a o ngo so la ele se o vinga mo ka mo ku ele mo tu se fa pena o mala tu ingas kai di de o yo lea ole a se ma fe mai ya i le tattoo case ya se mingani se singa u ko nga wae ya a me se fo report ye au mai e pule ale fai news o ya ma dia yo ko nga mingor case le alwa to no le se le fionga par bia male a e fodinga mai le o tongor case le a ele fia ya la uri marco ongo a e mo se foi la kala mo e ko va kambalang kala pai e fo po ka kala le ku se a veto ore fainga nga ka ko ri poki o sa ur kai mingi ku sa a e ke e ko ongo fa nga inga ko ongo a e te e li tono e sa lo li poti e matua e vi ia mai ya prosecutor leo e ke par mi e lang fa korung solo news la so kas Isso só o mais ao observa só le pe. Wa ayo fa mutai im la le ngala tala. Wa uma tatou tala no nga ile ai o tatou lo nei. Ya. Pa wa me tau te fatel tali e fatu e se pa wana. Ngal fa ko e se ya nga ko e. Welcome for ile on board wala nga ile o to sui ai for ma fo o le fionga li par mi. Ne ko ke fiu fa se be. Ayo. Ya pa wala me yo wa bo de ni la two stories. Ai na e mo se o tonga nei ma to lo longa wa uma submissions. Lo uma submissions I think all the pay level all submission al funga lo ya al vanga yo limongi ma longo lenga umi kiringa fai ama kama nga fi fa uma ya le tamaita yo fo le na fo a le nga fo le sa le tu la i strictly le tu la i mo le Pasi umi o langa submission malanga karkara lenga saudia wa ho makau fo le case le o kangi ni mongi ma longo ma mei tolu tangata ia tangi I lunga la mele o kau fa se o kau fa leanga o le make up por le funga por le fakon kala ia le la il fa psinga o le la mai ange foringa mai e maro se ko ke au le ia fonga finga wa alo ia makari fo o mele ka ko le wa se lo ia ali o le tomaita ia mo sua tani to ilo ia nga ese lo ia puria o yes o ia mero lui liu ese lo ia sam ma fonga ke ma Carefree ia porque si tomaita ia ese lo ia la ultima malise ia o le KC tama Richard makaria la le e falo ia fai le fingonga le a kasi lo ia le si kule fai ai au que fa ma fa me fa pengi e le mo fai nga malo se kasi se fa ma se ole akime lenga fai ngai ia wano kungi la so por eso lua e o pepuari e fai le sa fa le unga le fa msingonga ia wa talasa le sa pul fa mal malu le case ia ke ola ia so le atawa o vaenga taua ia manatu e fa so fo ia wala nga le uma submissions ona na finalu fa solo ato matua ia lu motua ia le tamaita ia lo tu mo le tolu po lo tu mo le tangi ia wa mfenka fa pea o lo ku mo leo langa fo o le si kangi le ko wai kangi ko msinga mana tu mai fo
Matua ia lu motu ana nafi inai tala oto mai ia ila tou na matou fasoa sai te tonu. Sao fai i kukongur kaimur case. Matua ia lu motu a le tamaita i o le nafo. Ia na final submissions. Ina ia matua sa malalava. Ua lava na mau. Ua lava na suenga matape nanga leo. O le fionga i le palemia la auli le mali toa. O ia le tua uma o faufaunga. So o le au ililinga ke le anga o ngafi le nga kau fa mafa mai al article o le observer. O le matua isa malanga ngafi e le tomaita i o le nafo. Ia make sure la o fionga le famsino talasa. Ua lava mau evidence and proof. O le fionga i le li palemia po le sunga la auli le mali toa. Tatia se la le tofi palemia. Sunga la auli le mali toa. O ia monia le tua o mea umane. O langa whaama mawhanga. O langa koe kakaro fo i ngā ngafi. O ana nafi fo i la. Sa whaawau mai aina le saunoanga Catherine. Final submissions fo i ale. Lo ia o lo tu lai mo. Le sa au tau mo whai oto atu se tustusinga na po. Ia le tūlanga. Na madua sa malai Catherine. Ia le ai o se faa maonianga. O ia mea? O ia mea. No proven evidence. O le lau te tilo atu mo utango oto mai o luma. Final submissions tu fatasi o le asole ni. Mai le keisi a Richard. Mai a Tania to iloha. Mero lui. E tu fatasi ai o lato finangalo ma Catherine. Ele o sala esia. O le winga la fa metalanga. Ma nei o vaenga ia na saunoa ia ia keisi ia vela o kalangoa keisi le ato. Fa mai le saunoa nga le keisi. Le ai lava e se furu kasi videos if le na avatu e se furu tasi videos le fa vai ele fi no nga ale prosecutor a leo po leo tu mo ila tau le tang e se furu valu le video na avatu e alfi ai ma video fa tala no nga le sunga la audio le mali to yanga media conference fo ile fa press conference e se furu kasi kilipi nga avak fa mai le tala ale cases le ai lava mase fa maungianga o se kilipi se kasi o sau ngoa mai ai le la aulia le mali toa o au leo o te tua o faufaunga tusa o assumption uma mea ia avak tusa o le mele uatu esa o ile kala le la ungar fai au le fai so kusa wa ngofo lo mai wa ngofo fika o yo mafaufaunga le fa winga inga upu o le na vai le na le fionga le lipanmia te mia le lipanmia o ingala le fina wa tu ile cases ina ia matua fa le o nga ina atoa videos nei there is not a single video o matua mauti no ai se sau no nga fa pea ma o lo o uitua fo i o nei mea ma o lo o fau fo le ai le lava ma se vanga pena tasi na vaenga na fe i le sau noanga o le si vaenga sa fe i le sau noanga a le cases na i sau noa i fa pea wa umanga ku uinga aku le avangoa tulo i a limoni e na te alu e ta pena mai ai se faa maoni yanga e pei o ngai a ka ua o lea e iai moli mau o tangata ia na moli mauina longa iai va vea o fui lea le ngara vea ka me kiki ia e mea iai le fa mai o la iai anga moli mau ka ngaka ngai loa tio nao le masi meo menga e ila le vaenga ka ua i le whaupoponga te maitai o mapsua tania to iloa fa mai le tala leo te tusia i lalo o le saungoanga tania to iloa lau fionga i le whaamasino talasa ele o le issue le mea le kupu i. It is not the issue, it's the truth. Ke no manga ia yo fainga upu le fa mai. O le mea le o mai ei moli mauia.
e whaasasanga umai I le vaenga le mori mau o Samuel. Ai o le truth of the matter is, e le se su enga o whaia ia li mongi. Ona o lea le tu, whamaile sau noa ngā a mapusua tani a to iloa. Wa uma ona sauli mongi ma whaailoa mai, and they provided that. Wa uma nga ia whaailoa whaalaua I tele lunga o ana whaasala launga. Wa uma nga sau ngoa mai kom singa o leo leo wa kiria longa ingoa, manatua o le launga ngā li mongi sa whailunga o porkalame, lea le, si vaenga le Australia. Whamai, ua uma o na kilia longa ingoa mai ofisa o leo leo. Fesili lo matania, au maila le proof o le su enga le na. E whaapea mai ai ua kilia lo ingoa, walanga ere mawhainga songa whaisekala. E au ngoa ma se su enga o se case. Until today, le ua uma, e le I providinga ngā mea. E le I providinga. Kalo sanga loa mapsua tania to iloa. Ma le cases. O le mea sa o ai whai le case lea. A kou ngau le wha maongi. Solo fua a koa mea lea. Ai koe a maka mai le su enga o li mongi. O ia o le uruai suspect. Vaina. Kusa o lea wa koe wha au sa o ar cases ma whai ei. Tu sa o lea la ua sauli mongi wha mai wakiria ngai ia. O anga whea nga whai ei se su enga. E kiri ai. E kiri ai. Provide that. Nga request I leo, provide that. Langa I le mama upu yang whai. O le usau ngā mai komisinga. Until today, anga le la, le se mea nga providinga. Le la nana whai ei loa, I whai ei al keisi. O le keisi lea, kau sor fua. Ai a whai e koe whai se su enga, su e lo le truth. A maka, o le kala lea, ia a mata loa le su enga. Ia lea lai le pule. I le hit and run. Lea ngai le ise me whaapea e a maka mai ingi kau I. A o le hit and run lea nga e le ise kau pure ngai o e so ar kama lea. Ko so o lewa kau mawhai sa o ar keisi isi ma le vahenga lea. E whaau sa o roa whaangi for mea lea nga se. A maka sa o lo ko so le mea sa o alna. E o fefo ingi mea o le la whai kau pure nga. Ai ki ia ile le mena le fa mai le sau no nga atani a to iloa o le mea it is not about the issue, it's about the truth. Who was the person behind the wheels? O I su I le nga o le la langa fu le mea le ku so le la pe la au e jacket o ainga fa o le mori mau Samuel. Forget about that. O le focus la fa mai who was behind the wheel. O le mea ngai kaunga su e momoa. O le maa ngai ia. O le isi la vaenga nga makua atake le keisi. Ia vai la tatou va. Wa o le ua vaturi ia whaafai ngofienga mo matua mai la tolo whaafonga mai. A o le unga whako awhai i le asolua Februari. O le isi vaenga na fesili tu i e fesili e vesenga o lo ia. Ai se anga o kou le whai ai loa le whai unga. Whamai lau whionga whamasino. Ana le tolo fia nei le case. Or ko alima. Anga le kolo fia ngei. E koke le avakua I kokongu, e le amaya mala auli al mali toa. Valu masina, and I like that. Which is an argument e mo mier finga winga. Whamai le cases. E valu le lei masinga nga va ailo kou morianga nga mori ai Samuelu si vai lise dio. Ma fe pule ai. Fato ato includa ku ai ma le fionga I ma sunga la auli le mali to. Fa mai marsa wonga. Anga fa pe ngai la se keise la wa I le unga. Yeah. Ele evacuou. O la me la afia I for la auli ma that's such a good point to argue. Benovet. E o mang fa masi ngar fa mangi o le ke ka ngoi highlight. Va enga sa malaina ile aso nei. O le fesili nga fesili le keisi. Ai se a valu le lei masinga nga o kou moli ai le va lea nga o kou moli ai anga whaapea lai pingi ai ngā ma kou le ma le koro inga adjourn ai lau le whai unga le kaimiringa ai se ala me la afia I fuwa lau le mari to ai whamailo marfi ngā ur kamaloa but because I lona tali tonu o le fa makala ku kala keisi uma fu ku ai fa mai le sau no nga Richard ai pe tai la ufionga le fa masino
e na te talitonu it's political motivated ua koe after 8 months ai koe whakoa include mai ore mela le ke ia la uva vai e tu le ia tau e ke ia ke isi kusa kuloa kako fai ia ngana va fa pe ore mele le tau mo moli e tu ke isi mua charge ko rima vai ma singa e va su e ya se vai nga attach mai la audi pipi mai lo mal audi ai sau la audi au kuelaka oi ka mo mai fa fe nga make sense le nga ko inga mai nga fa pen kusa ai sau lo la audi tu tonu e fa mai o e la la fa au kuelaka o e kongu ale ka pule o mamei ole ko le mori anga or pueng o la audi le nanton le la le winga na fa per ke sis ela ya la se winga sa silienga let ko kusa e ime e tu sa o tu ye lua e taida faile fa msingo ngole lima lea laula la ko unga uma moria pele moria fa maungia pele fa maungia uma oa awolo ke fuor vanga le ai o sa lo mai lauli mai so o vaenga ya le fisilie le tele male fai ungo nei vaenga uma fai mai ia tongi lo I fa forma ia solo fua e le lava le ai mangi evidence so ka ke kuri ya vaenga le no evidence whatsoever o se o nga e mari ke o case onga or kele ka ia la le la fa pe oi ala fa fero ora ke mi so e la ia ngem ka wa pa fa pe ngai la e o moi fo e malo ia ka kongo ia pe o mai fo fa pe malo ia va ngale which is ko ki impossible e malo o faro ko le I me nga fa ke si folinga mai o la wa la o se su nga mau ku lava e ka o su ia limo o so ingaro fa o fu au o na tonu ale o sa no ke si by the look of it la toa by the look of ole tu langa le wa yai kusa o lea ua kakalo sa o hake isis I le whamasino le fionga I le tamaitai whamasino ya talasa mo le kei sa nge ia kulo whawhai ngofie kiria kongi ese e le o lava ngi mori mau mangi mau e o mea nga au mai leo feo li mongi au mai videos pe a mai pongi affidavit ka nga kaya nga aru fai ei o le mati whamatala atua le argumentia e le au mai o mea ia li pokia ko isi fale fasala lab yes o lailo ke li pokia finga nga le ngafo so la lailo te li potia la do a failo ke le o li pokia kua le ano a to fa matalanga cases yeah maybe because pen of it ua pulea uma le nga ruenga ia a vai o le tangwa li potisa o tunga langa la ile ma tu so si tu tonu na sao fa ia na nafi o foi le so o lo winga la fa matalanga le fo uteli pokia sao kwa nga makua isa mala ile nga fo nga fitulo le tamaita iloia na matua isa mala ua lava na mau malato suenga e fa mauni ai o sunga lau le mali to le ngai ko uma mea I know evidence la le lai o mai ia I le lai o mai ia cases ma lo ia fai mai yes o ngai ko ke mai videos fulkasi nan pele ai ma se meo I video ngi e le ai fo inge meo o mai e le ala I le pule e tu sa ona tala na fai ua mai ala su enga sa fai anga ia wakidia longa ingoa le ai ma se me fa pena providing le si vai ngan toi fa ma mafa na toi fa ma mafa mai er keisi le moli maua wa pe ia tangia mai o le pe e kau fetongia I fina ngalo le moli maua tene no mori ona o fisu ya I le moli maua mori le sa ko lo masa e sa to lo masa po le ko po peita ila o le vaenga lea ua pe o nga kasi mangkua nga I e mari mo mua ko ela ku le nga wai mo o leo mari sui le mo mari fa me ye ia e pero sem ai ua kula I mari le so le nga kula ye le na to e tangi fa mai na ofisili le lo ia penga ai fa
pulesa ia leo so ole winga la fina una le va finga una le va tuele er cases maloia original mo le mau mari langa yoi e sa sem pe kai o le ngai lima o leo ia ke le men le fo ko sa kinge ko faila na tala o langa pressure ngai le la va tuele argument ele aila o la sa o ale mo le mau amari sa ye fa kasi Samuel ya ole Maria la wa te vai te fo ya o fio masinga korua fokasia lo fokas te fio masina o ye le sole la wai February le solo te lo masina wa le la mo foi November ya December yang wali akwa ai tau te a mata ya February so na no to ai ola wala ta otoi il fai unga tonu ale fionga tomate famsino ya talasa saanga atuali atu ya o sikele ai umai no kalile ai ele umai ke se ilonga la mo ka kanga la ya Samuel ya to o lo king fo ma fa le amakanga la for ka ko be singa mal be ma kupu mal ka pungi le lipoki kele la vari o le nga fai okay longa lipokinga le o mo kwa kad kongwinga KC ma lipokinga ka woi on ko fo im ka up so mal amakanga il so ngoli mongi le ra ke ringa anga ke ringa il kala li o sa fa ji kai mi I fa pe anga fa nga ko misinga mal miniska mal malo le lipoki le o le vanga mo ka lenga la veia ko so ole matua mani tele le feed na fo ia le fionga mapsua tane to ilo me fo ia tato ro ia Samoa mani tele and I am so I mean I agree 100% se lo percent ne lo yoina langa ole makua ai sila ngile atu ole matua le make sense ole ngei ko inga me fa pia ole ka akia ole ka ngaka ngaso ole ka ke o mai suei le lai fa mai e tania po le fionga ya mapsua le alo sa ole o focus the issue ai ku le truth ole o ka ko focus anga o ainga fa penga fa au so se sem pe o se mai e mongi fa maungi aka ko su ela le mongi mar fa ma the truth le fa mai le truth su ela le truth ele maua le melia e maua le kaimile so ai fa mai loa the truth lies o le kala le a Dania in English the truth lies in the morning of April 2021 ava ole kulanga nga ile il vai nga le fa mai a faita tio e su ele truth le ele ma faina tala noa ile issue ai tala noa mua ile truth the truth will have to go back to the original truth of what happened in 2021 at 2 a.m. Yeah. Ora nga kongua aka ko mawaloi e mawalo le sa ongor so anga le pe mongi fa maungi ele need langi conspiracy o a conspiracy o le mori mau sa o le mori mau yeah fangi for or ka ko case Mama ai tatou le loto fa to fala inga le la u fa mai sa o ia wa fa la tatou o le o mumungi ko so le la pay was center of attention is Sam no Sam is not the focus le wingo le fa la tele le argument ele o le focus I o Sam o le truth sa o ai na so anga penga la ve ai tu au ma le tino o ai fai pule le fa mai le como singo le nga kongwa e maua loa I jole ma se I uma le nga conspiracy o ala nga fau nga o nga fau nga ma nga mau mea ai ka ko o mai mo se su ele a le mele ya e na ona avatu fa pena
ia o le tule na o le ta o toia a to lo le te vai tu inisi e sau no mai e sele li potia pai ma la faina ia no fa telea let them ele to ia te foia ia ele se makire ko fa ka ma ka foi si fai li poki malato e tu sa foi pe fa pe mai langa matele isa fai lana ia ile o le so upu ma o le so upu mai te lo pe ma o le mele na sa fa ia le auto stala ia te lo foi stu stala ile ia so a ko a mai le makanga o ngafi te lo to te lo stu stala ina ia na uma va veo na uma loa ia wai e is kanga ka lau ke le iloanga fai ia na fai submissions a Catherine na ngafi wa ioi o le te loa pai da sound o isi tu stala na uma o le sunga tamai ta ilo ia le naf olo pauanga no ngau wai ala sa amaka mai nga fil po ngafi mo se kuskala o ako kole mai ngole kala o submissions lo ia ako ngole yes eta sia le unga ia peno fatu I don't want to mention enough la kele fo mar focus ia tangata ele taua ele to worth for ele mention na to la to ngoi lunga i la te o papu lai fo a faia o ele te fa fonga mai te filia o ia i ko inga news la ia pe te fa te dali o ele tato o totonga ia ele le fia uma fo yo no tango fo la ia le a vatu lunga ele tato page ia le tala tustusia o totonga le ia mai ile tato wa suila esa fa ia tonu fo e so upu mai wa le tato fo ia vai fela o le palengi o ma ua vatu le vatu ma tele o vatu na o to na o loia ia ale ko ke fa fonga mai ele kau au ili lia tu sa no nga le na fo na faia le nga o le ia nga la to kilipi videos ma evidence e se fulu martasi lena provided o le sia la toki witness lena vatu o le fionga ya tupola ia manisi o vaenga uma ai o le aunga atoa o le nau tai le safi na wina i mafano fela fo inga muli ale tama tai lo ia o lo tu mo le male vaenga ye to na tangi mo tu mo le tangi ia fa maungia o le sunga la au le mali to le tu uma meia ia vai e make li pokia ku a or fi ngaula lea o matua sa malai loele cases a to fa upu foi le fa ia kala le au lo mata no filanga we are allowed or ma fa so a ma to rewording ala me adonga rubbish to sol talina le fa mai cases ma loia o lo tu mo te o ko videos fu markasi ngai au mai le ai ma se video kasi o ta uai fa pea e fa maunia lai tua ia e mo kai ho mo mau o me mo ele mo mau ni me ho ele fa longo evidence le lai sa mala le ia te u wa le mate fa so atu le senga kusama kuwa iko ima ya e foi e lo ia ali tutite provide evidence provide ai o evidence for ia nga provider e fai mai e le necessary mo le maka upule e vai fo le ia ta tu talia pe e se si vai nga te fia ile ia na la ufa manino atu ia ai ta tu talia lupeo popula pero upu ya tupu va o le u mai ia ta penanga fo o le ne toi malanga mai ana le lai le uli le ke si Richard ko sa ngala ia ai o fa malo mo fa tai ai le o le tolo lo ngoli unga ia fa le fo ile ma ua fa te le senga o le fa msinonga ale to ia ele wingo le tala fa tai fo i le fionga ile fa msino le fionga fo ia tala sa ato ya o se uminga kau na tau ava me mai le nei mata upu ele fa ingofie mo le fa tai fa malo o le stala o la to uma o official fa msinonga ya o malo le puipuinga tu lunga uma fa malo atu
alo fai o faifa ia tatou fai ki disi masfia mar kausa fou ia ma tatou fa tali po fe tonu ai ia se tari tonu mau tutule ia tau o mata upune ele kau i le kingi maka upunge pe a umai e sele me o mau ia kali ale ai su kangaka ngamali wai ku au esa lota ele successful we will never call this case o se case o mau ai se amio kong pe ale mau ka kanga o case foi kakala o case le foi ele se case su e po ingmo li ko o case foi kakala o case le foi ngala ya faftei foi tau so ya mau faftei ya mau le ile foi le tapo ia male ioi ono sa io le so na nafi te lo le so na nafi na matua ia tafao i oli ke ro le so na finga makua ka fao i o mau i oli ile case ia o foi ne ia so te le longa na ta vai te mau ni ia wa ko boy mai ko o ia sa boy mai ko piko ko ia mau to mo foi fa te ia tu le ai tu lua ya ele titi le ngang fa tai la ngo ka ko o fam singo sa mo ka ko palange o mama ma su me ore inki fa te ia tu fa te li tu alen alvanga te fa malo fo il sunga le fionga di palmia le fionga pulai o lise ia o sivai masem ia mai si foi o le tofa ia la vea por tlenga ia lio ia ma le tofa pito la au fa te ia tu loia mori fa malo ia le nafo Strickland ia mai si foi tu leo ia ma le la tofa ia o ma he a uma lea ma mafa lea venga o le pola la siri ma mafa fa o le nga ngi me o le un kwa fai le mo wa ku kwa fai le va aki ve po le finga o ale kule a fanga le na fo o se o le nga ngi me la ulo o le nga e ku sa ilinga kongu la po ngla ve kwa e so sang uma ke singe le me mo muli le la ka ko kikilongi and I hope umale le case umale fai unga ya February ai mapunga lo se mea e su e mo e ka ka le ko ya fafte yatu le to uma malo fo i o to fo ya me se fo i le tato so upu fafte tele le fo ya i le ngaruenga fita ya tato ripoti le vaenga la fo if fa o le kapo ia uma le diaspora mata po ia uma ila do e alo lo fa fainga malo they deserve to know ia submissions alo ia o lo tu lenga ai sea so le fa kwa uma ngile lulu o le sai lingo la mi o kong me foi la le tati la ngona ilo ta fa no noi la tale te ta ua ngo tangata a te lo va nga le ngo lo fa ngo ele ta ngo fie e reporti mai ma fela flo inga cases for the sake of kanga kai lenga o kanga call fast mana tua ele te tauna tatu fa por kikia fuor ma ka upule ne o fam singo ngol mere fai o fam singo ngalea e uia e kaukele o faia mai le kumua i o fam singo o su o le hita o tangata o le tatu su e mai pe i le si utulo ai warning e kele o kaka HRPP kele o kanga call sap kele o kanga kai lengi paki lenga fa ka ora ko pe par mele tele mo to tele so ia te ufula ia o faiva ia o ka ko o fasara lau li poki o mai kuelua li poki o ma submissions alo ia fai ia ele o fa pe lo e tele fia il fa nga malo ia na te ele o le fai o faiva o lo ka ngoi li poki o mai kuelua o aka la le ai le fa pe nga ma fa ia fa pe o ali poki nga o kala kulu ali poki mai nga o kala le ku nga kangi nga fa pere o sei unga o lai lo mali unga lai lo ma fa kwa lau le so lo fe puat mai mo kwa ngi be ro ka kai ko sing fa pe ngai le mai ko elu ele o sku skala le pa fa pe fa ka kai le ma mra mali io sku singa lai fa ya umar nga case sore
Ora ele meka ke wharongo koe i la ka vale lea ma le ma le keisi leo le isa lea li le ato. Ora ko. Wa e ke awai wa le foringa mai le kamarenga sa mai kukuila lenga so ile ke mawai ia la isa lenga va ku pe ko ke akasima afa kalama le mafa. Nga ku me ho pusa mo isa a lo ko sa ngel fam kalanga ma lenga mai la observa ko kalanga fa pero wa fi ke la observa be ko ba ko la ka valele al minska am salon be nga ba ve mai le sa ora observa o ba ko la ka minska sa lo la yo la ka minska lenga ma wai ya isa ia ka ia o me ko la vale ka o fa maoki wana ka minska masinga lupe o ia minska o kiuke lenga ma wanga le isa langa ka vale leila se corruption po se conflict of interest le mele ai mana to mai le do o ma se usa ile linga tu samo ina o sa ule vai ngale o fa pe we ko fiolai ya o le manga ia wa fengo fia o le mo so inga man minister na paula vale vaenga na o fia mautinoa Samoa pe o se ave ka vale a masinga lupe nga lakuloa mingiska kofilo nga pawanga o mengo filoa pe o se ave ka vale nga susua kuloa le fionga le mingiska kuli le ave ka vale sa yai mua awa tuala Bonifacio sui parmia o yesa mingiska ile kiuki o ilo foi tatou fa pena langa o manatu na fa fai fesili ma manatu na o lo tanga tasu esui ia langa foi o le wanginga o le ave ka vale ale mini star le tangata le tua mai o le au tau mafai avatu fala au fa sai no le isa le sa mo e kongo pusa mo ka milo lo mala usu enga se ka ko o esui walanga manatu mai o le atu minister fo fai nga malo fo fa to as fulu vayaso le usavalia e ia la le kulanga foi le fa le pisa mai fa mai ia la o mai kukuri ngai kanga ka wa fa o pura la o mai tutuli nei tangata sai ai ala o mai la ko kanga ka malea o usu e aloa ai o kele ifia visili la mingiska tu no e le o se le territorio wino la fionga le mingiska le ai le ngai le ka usu e mai mingiska ka usu e mai ngisi la fenga ruenga ile temile nei ia oi la ngai fa ya tu lo en fang sa ngol ming sky pung ilanga pe ang fa pe ole issue la le ato no fia motino po ai kongu po se ave ka vale nga wat tu lo minister fa ki ala ka vale kwala ai fa fenga ruenga ona yai lo le masalonga ai te lo el tali ole ka vale le na amata metuala ole ka vale ale sa yai ming sky sai mo la jira fia le ya kwala pung fasio ola ka vale le now e tau te le tau de po ele fa pe o fa ko me lonka ko lo le mo kwa sa mala kwala le ai o le wingo le tala le fa yatu e fa ko aru aku ma singa ru pe mingi sky il melia ola wele wale va fa bra piki lan kamarea ma fu isia o ila e tau mai ai nga makua fiangi ai sanga mai ele ka vale le ala fero lo longo winga ele lo por feo ia makuala ala ka ki ko like por ka vale luego le va a fallar le uno le lo cual le atawa ele faya mole ulu ai taimi se avakunga ongi o se eisa fa pesonga songa worth street value o de kasi marfia ea e fai kau milionga ele fai langi au trial le mele afu ile le kango test no o le skaidi le o le vang fai a fai fo ila o se ka vale nga susu aku kuala tulo na fio tuala o le vana ye wa manga ya fo ila lea fisilingi ya fo ila fio nga ya tuala po sanga ka vale ngala ku mai le dile ngala kwala fo ye po se ka vale fo isa la kuala yai si mo ko si la mai samo o ko nga mengi seka o ko nga me kongwa ngele ka ke masa saro ke miuma o ka ngakala pange like ko ma sao ko mo ese kongo sabo o ka ngakala fa pengi e la ko so ka nga mal malo o to si de sila la awala nge ya ru ka ko ma fo no o te o fa ya tu a me o to mo fa ya tu o to puni le tu langa fo le
a mea I ke o ka ufi fora fiona mingiska no le o au iti o le upumoni lina kusa ai se mea kau ki whafkai ai ua maua kai a o lai ave ka vale I le fiona mingiska ke mingi ai foi se mea ka ua ka upungi wa improve mingiska lea su enga fai le kiuki ne wa lenga maua wa le ka maua ele maua ya wa sila la ia o le ta te vai sau o intel le sau ngwa lang o le ya on initial intel le sau le sau ke mingi ele I maua le K9 wa man ko la ile K9 mai le songi le maua ke le K9 ai maua ke me fuai pia ia pusa mo ia nga va ku fa pe nga mo mi se suenga wa falari wa mo ka ki fa pe ni ma ka lia mo lo le customer mo ma for pusa mo ma sa nga ko me pusa mo ai paulo pusa mo mai pena te fai atu o le whawhekai lo ko wa maua who cares to lo who cares peke ave ka vale le mingiska who cares peke ave ka vale le frequon mingiska peke ave ka vale le aor malo peke ave ka vale le bale mia whatsoever a faia o maua oi sanga yange e kali mea ia mana tua le tafina ke lo la ukala ma se karima step mo karima fa ko lo la ukala le ke lo le mafu anga te fatu soli e te sila fia le atu nga ka o mai lo inga o malo le fast o le vaenga mua ka lui drug test uma o le upu so se si ka fainga ruenga malo fast o HRPP drug test uma nga fai ai nga le results e nga fai ka koi nga fai ale la o expose mai me piko silli nga makaukia le lo te vai tu be sulima e kilo lo ko vai ko na nga kele ma ko lua ya ka nga pepa kikiri 1.4 kasi kilo malafa kele value kele salvo la ka se barsa wa fe pe se lim se wa a ku le ka ela ha mo le ku le ha o man million o lo winga la le ta te fai tuai and I know for a fact it developed the story there ya la fa ku la we prediction la fa ka fi le prediction la fa sa mo prediction o ta I tenga I kenga matematenga o le avatu mai ite ia lava ko momua le taua e develop e kaukala le ka vale e ka unge e yai o ke karikong e yai le tangata maualunga atu lai to ton what official kuki I know that I believe so o le a develop le media e kusa le la o maua le ka vale ele haru ko kasira ka vale la lo melia ni ai era ka sa vai kele ko foi ka vale he's not going to go down alone ke roi e ir kanga kala ke vai con o office ki ale si foi mea o feo ku kuira sa o mangi mea ami ko kire ko ir malo ai po ai ko kuira foi la foi ka upunge o fa ka o leisa ir va ir kanga le yo mangi si kanga ya le la ta to vai le mana ya ai se ai le lei tulo ai se la ta to vai le similar cases tulo foi lo to ta par case le to ele vana pale mai le fatu to le to sa mo ta si lo felotas ai o so le raid leo news mai ai wa fiesta si alo o sunga fon fetala ila ngole headlines alenga wa fia mo le isa o ka foi se ngulu fo mai e lo por ai lo al fon fe kala la si la fia o fe na ye le ai se so tanga po le ase na o le si foi me or ka maloa fo ma foi le deputy commissioner sui commissioner o leo ia leo tau mas pa al ko lo ia fo ai le fa pe fa yaku fo ngale a mawara le kulo le alo le atali ya le warua tero ia e kuria nga mea ma fai ai nga sau lunga fo le go spe parngi ma kuwa I kau mo fai fo ia fa pipi mai as if o la si la fia si fo fa kala nga mea se vai ya
ale foi la usawi ya ale foi la tamo fai ai sungui anga la mela le fo ka fu la ave ka vale ya minska pe fori nga mo esal minska yoi la mela la inga la ya developable ka ko story le ole ama ka muri ya le atawa ya ole ata ta muri ya lava le anga a fai ole a le la se i mai ko kongo custom ole tu ala lo vo le na le wa va tu le ma tu ala lo sunga le tavali lo sunga le kavali awe ke nga ki se mea o wo fa anga mori po kilo e uma ele asi so tatu e ato to ma tu langa fa pena ai ole mele mo mia e mo mia le tatu tapunia mai o lunga I le lawarunga le o le kau ke suea who is behind all this e le ole ka vale yes e le ole kamare le kiuke ar kanga ka siriako na se sila uto la fo e matua mata I tu mai la America Samoa le anga o lela a fai o se kala kau fa ai loilo le anga fa ngola ia ilongo wo ko ka pala lang sa ngonga mana tu pine tango fa isa na tala fa ai loilo e ui ele I maua le na taimi ni matua fa maunianga titele le ala ukupu a fai lang kala ngo kau fa mo le ka ngoro hints tu langa fo ilele kau kara sa ora lau sunga la ka vali ia e matua tau tala sa o lava po o ai le tu o meni o lo wa lofa fo inga ile sa ilinga o le ami o kongu makulanga ye sa o le o pe ka ko ka upunga nga mau ala ver custom villier custom ya ka nga ngo le anga bilia kula la sa fa elo papengele se me ku ya ai wala Fury or Fury mo Fury e te fia ya wala e ku se fa yo su e nga ku aku or ka kala sa fa I ko kong o le fionga mingiska kasi le ko mangu sa fa ile lo se fu le nga ku I ku or finga nga la au le mali to sa I le mi tonu masinga rupe so e oso akurai orkast mawainga ele ai makua I ku vai lua ya ai a fai la mi milo mai kai official le wala ngo I e fa ko ai e me milo mai la usa fa ya ko ile a ko la o matua I sa fa ile le ko ya fa masanga ai ki ko masanga a o makua I sa o palmia le ngo ngo e mantuala e ila utala le fia vatu ma fa solo tele le atawa at the end of the day ore kanga kai ka ur komisinga o ia nga maku ayonga ka fili sa ngo ai le yes and the no o ye le pule langa olai alenga pangu mai ya fa walo e la feita o mai fil to telefone to panu me fa walo le act police act le fa mai la kala fa walo le sanga fe au nga me pule il fatti no ino tiu leo e pule ar comme singa ya ra ka ko alo winga la fa metalanga e di se la ma Fury le mai awa anga so me kai or kan kala sa fa I rungor ka fie fufi ya ona tatu vai foi la ia lea wa ese foi le meo la tu mai yan ya langa la fai e o so e maua I kai fe ai e fai si fe ai o kala sa fai ai meli mai I official il kom singo leo o la vo matua mata I tu le lei e fa masanga le nei taimi e mana tu mai le ato se e ki nga fo I leo ngi le ko inga so ele fai ngofia ya la tou le tinga o le tua inga so o marka valea a o so kura ke se fa bengi a o me la sa fa me fa masanga fa tu fo I manisi la so fa me fa mai o le loka you know wa le la va fo inga ngisi ngai o leo fa mauni e ko kele la yai wale la va fo ye ngai kanga ka le ngoa ka wale angusa fo le ko me singa va
So me la nga de ka ko vai ku makua le ya ma se ava ngo ko ku oi meia ni ai o ma so voi ka ona le mai wa fa mai me o le tu la lola mo le Avita Valley la sunga Avita Valley ya pe ai se ke me ke mo wo ke lo le ka fia o ni ke ai se tai mi foi le panga no te o musu success fa o ye le ka valer ma ko la ya fei vi mai ma wa ka mai po inga po ya me sa mai ai ke sira fia ale ma na yor ke isle la ngai fa ngo fia fo ile o leo America sa bo la fa fo mai wala ma kwa idi kakale fo fikala ya male kai fo ngole ole vai nga le ngafa ma so engo o tu langa tau fala o saina ya America sa mo la mai mo le ma tu te ja ya le o mo what is cof so song this elite wa atau tala lo la le Avita Valley po inga mai po aina le ya kaukala ku se pe ko uru ma ko mingo fule e ko uru mawanga ka mo lunga i bolu mawa mai mar sa pala ya o ko America samo ai mo ho se so ka mo Fury e alo no winga o matua pale ni e ir bere a fo fatu e o le filia o ka mo mo ai fa ila ka la mali le la o matu o mauti no ne o la Avita Valley ale le sa Avita Valley foi si fionga ya tu ala la tu e tu te fie lo ala ya kola po se Avita Valley foi le sa la kwa yo la ya o le lopo e o foi iska ki o ke sa i momo ya ali ta pipi anyway le vinga la le fa kura o ka le ko no vinga le fer wa yo va ole fai vai over already le fer ve inga so ko ki la vera le fer ko su palmi mo mori wala sui palmi le sai mo o yo mingiska e ka ke yero sui palmi ar mingiska ki e ku mai sa va ya o sa va i mari so le ke foi a ko le ular ka nga le mo fer ve i over yo si sui palmi ani so I te fai yet. Lai feo ai au te lo tu wa lai ave la ako ko ka vale so no fi o le kiri who knows o le nga kiri vai le me le ka vale mis. Pero para la puta por mi ska ai pela kiri. Oh my god. So o ka ka wa ka la ka se pelo le ngol ka kamale le lisi fo le ya ka wa. Que o lixo que não se que não se coloca com se eu caiu se caiu ele ngore ele pele como ele se é mau lixo o ka foi ele com fanga truck já nenga li o iu la le nga o fegura o ka o to si de sila nei me e fai tanga te ta vali to si de sila la o fionga il pale mia to o fionga i mingiska what the taunga truck test o manei to of Davale. Ayo. Matua su elele. Tod. Ongo wingo ka valer malo rio de kure. Ore fai maka vare kure. Fa kore maku wa i. Rare ma fo nga ka so. Sole. Vai le fe we. Yeah. Any other updates to initial cases? Ne, o taro bonga cases le sai aka Ya, au te loa le o ele mo meni se update to langa le famsilonga. O le ko wa fo ngai e brief ale le fonga le casing up here for le bingska for tinga mala. Msalo por le mo suwa fele wa ke lo bonga le fam kalanga. Ale nga pia nga pia corrupt churches ia rongo inga il campaign ele ko mai ang po mai la ka sa ko le fam sing ele yes no vai te ele ia to le leise se tomo fai e follow up le tu langa le e ma ko le foi le la ve ia ile case ale ka ma sa le mo su wa fe fo le nga la pisa o ile le sa a mai fa nga ai o mo toe ya tu li mata ile nga fa mo le so teo
Ole sa ili so tatou wanoa i le fionga minista o le tute. Walanga lela ua maua ia u yesu suenga. Ma suenga. Ole avta vale fa au mai le mingi skasa yai. Ia ai o nisi o vaenga i tafitafani o le mata upulea. Ia la sa ili so tavanoa. I le fionga i le minista. Ia ia le afi tofa masinalu. Ia awa fo i le mata upu mo le whaalau teleina. Ia ai e ero tele tonu ngai whaau au mai wha teleina. Pe a tau tala loa. Ia le lopo po i le la mawa umai lo le si vai. E maari uma keisi e lua waranga keisi le a ko o fo le ma vanga le. Pe foringa mo la makanga le la me la nga i e le suenga le funga le ver kamale a le keisi le. Pe foringa mo le la amaka o ka kilo ai le me le kafe mai ai ma le me le alu ai le isa. Taua tele. Awa o le tatou te te elea. Lea mo Samoa. Tatou te te. Ia e le tūlanga o le whaofi atu. O umanka whakarangoa le fionga le whaurulunga le malawa lele a oia foi o le tūlanga foi lele o le whaafo mai o le medicines Samoa ma le tūlanga tau kemisi. I oe ka maloa. E mawhainga, lai maua umai Samoa lea. Ia ingredients e whai ele me lea. E kukai ai se Samoa. Lono winga. Ia, e le fisiringia la na tūlanga. A le whela la tūmaritama lea. O rongo winga la, o kukai e Samoa, la e whai e Samoa. O mei e wakui whafo. O kama kaukanga. Kama kaukanga le. Ne Samoa i Colombia i Amerika. Amerika i sauro i whafo i funga i Pasifika mkakongi. Tu sol tamala lea e tu sa le ua matua filo ai le saiko mariki kangia. Mantua le sairiringa lea ta ua. O le homemade, o le dirty, ma le pure. Wa upuna nai wha ngā mai. O le dirty rongo inga kamare o le homemade. Ia o kama le pure. E la lea vai ianga le pure e mai kongo pusa mua. Oh my god boy. Ia, o le tele o le tatou lisi lea mo outou. Lea i o le tatou lisi lea le sa mantua mato e tau fia. E lea i le public whalau e tele mo ele o se lisi fu ile le kui masi ai ngi yosi. Lea i ave official lau ave wa uma le lei o na ave le. Le lisi leo le. Le vai le i tangata e mai anga mai runga le lua lisi fu ile le tangata ia le na maua le susuenga. Or classify information. Yes, ele ma fai ona tato batua i lunga. Ia, ele ona o tūlanga e ta oto. Ia, awa ia sa ili linga fu e malu le malo. Ole tato wafe mai na yeso whanau ia. Ke loa ora kako mai porkara mele nefef. O fata o totu le leimo o e ia ai mesiale le ungor keisi le te talo le iai. Wa uma ngā ruenga ai tue lua. La wala for fato fala i ngā rafionga i whamsinu. Tumai tai whamsinu sinia. Ia talasa sa ngā toa. A toanga o le toru se furu ma le 5 tusanga. O le sunga ia Ronnie Ray Muripola. Ia, tolu suma lima o le alo e whaasino i le sunga ia Muripola Ferretti. Ia, ma le whaletua ia na whanua Muripola i uta. Ia, maru e tele le atoanga o lo tolu suma lima. Taru sia au le maa lo le 49ers o le alu poka la mea le matamata le talonga le 49ers. Ia, le maa ua mo le tamba le matua Die Hard 49ers. Ia, happy 35th birthday, son Ronnie Muripola. Pray for many more happy and healthy years ahead. Love from Dad and Mom and your wife, Melanie, and son, Raylan. Your siblings and their families. Yeah,
ha bobo toi mo malo faanga ia mo o foi le tali ia po le uso foi a tonga lo tosu mo lima tu sanga so nga ia Ronnie mo le pola mai o matua me se fo lungo le tato pokami tau te ia ene vanga fiafi e si status fa naua misa ia o le fa malola mo le tali ia Johnso le na Johnso pule mau Ioane fa'alava au semi kakala le wau korisi famuria ka fa malo mo le atali se i le viinga ma le fa'atai i le tua i lana puipuinga tu sin malona fa'atasi atu ia to i le tali ui umare manuia au tau mo whainga i su enga uru fale sa e whenga iai mo Samoa College whapea foi a Valley College e lei whaingo fia le whaamoe moe sa whenga i mo e le atali a o le alofa ma le anga le o le tua whapea talo sanga ma le lo salio o lo nana ia vai ni ua whaalava au semi ua manuia ai tau mo whainga le mitamitai o mātou wanganga mo o e le atali a lofa le tua mo fua i atu ia te o e le ola ma le malosi a wale isi la sanga fau mo soulu manai manuia whaafte i atu i le fionga ia whaalava au sio ma le whaletua whapea le whanau mo le tau lango malosi a o au mauai le atali i Samoa whapea o uncles mau aunties i Samoa mau Italia ia whaafte atu fo i ainga o louta mā i si ufanga i whare latai ia manofuari i whapea ainga o louti nai pito nu sa tupaitea ia masa napu mo te talo matapua inga mo le atali alo vanga ma le whamalo e watu nei New Zealand iau matua ia whalava au Iane Masali ia o brothers mo sisters o nephews and nieces uma i nei New Zealand au Italia whapea aunties siana ia makaukia le ka malo pi su el korisi au su e avele au va ai fikara e so o umailo na tinala tamai e so umai sio na tina o le poto le fa matou pitu no sa tpaitia o kinga so ye ia so ia e tau pitau off me pito le i vanga le misa i ia manuia o faiva o le tali Johnson ia enjoy lo a white colisio Samoa ia pe lo va ai le sila li a tau ia so ia ia awane i sengo lo va ai tamaita ia e va ai le lumana i manuia ia le na Tiene todo ver cavare peolino. Ya. Malo lava mai fa malo to foi o mai aso ngau fale le ngata Samoa College o avele. Menisi foi o kolisi. Pe senga le fifi sanele malo fou le moenga ya ma St Joseph Evaula ya St Mary's Robert Louis ngo o kolisi ya lango kolisi fo imouta ia wa kumaro fo wa kolisi malava ya ole o vai tunga fa taisi o se Big Joe Wilson 49ers 20 Denver 9 ya mo kia leila koma o kakamala mong ki jonga lei oi kakamo le veteran o se usura le o kompesi ya ole avatu ni situlanga o le tero le tau fa vale mo pepa la va kwao ya pepa ia finga ruenga pepa ngor fa vai kaimi o pepa o se iro kwota o ka le ngo Tau tatou wa fia si fa iloa ku ko fa valia ia ioi mai tatou fo be careful so na vengo si tu petele te lono tu no na ia ai be careful ilo so na ve si tu pistanga te tele etele ilo inga mai fa ku inga ioi ia ai o fa mai wala vai ia iskama mai ile woi ka ia ma ko ngaki fa ia nga me o ka fa se ku pe ka e wona o to ia mo le toi malo faanga i te oto malava
le ai tafa mai nei lo matou o tunu o New Zealand ma lo lava ya afio mai ya matala mai o au ya fa malo tu tafa o ngalu be matasila la fa mai o sini Australia o ia pisa o loto tangata le na wole se me masamo ke fo wa so ia kai lua se fe ko pe mi ka o ko fa si le pa ngal ia o ilo fo ila ta mai ya api a matala mai se mai masamo ma to lua atu le fo nga ftasi pe ta ilo fo ile palola pe o mai ku ya maloli le ta fa o sini Australia ja, fa malo tu foi tato sponsors. Tato Civic, tato mo Mr. Falai. Ja, inai Melbourne Australia fa talo fatu tato falolo masani. Le Pacifica Link, ya le fionga fo mu number for Tuarita. Inai Melbourne, le gata ile tato to ya ena mo inai Tanavina. Leverton, inai Melbourne, fa malo tu foi tato pai fala tato falolo. Ja, senorita foi blitu tonga. Fa malo atu le tautua le banga fo le fiafi tato atu Amerika ona ingalo na bo le tato huri ma tato tauta ya style na ya me se tato pale fuiono ma tulaga uma fusiua na le tato Polynesian market i Utah ya ile sunga ya si uma fletua ya me se fo le tato fre inga masani le island grind ya ile sunga ya Bishop Tiatia ya mis pati mal fartua fa malo tu fo il tutua le sunga fo mai Dr. Mupola siona mo tu fau mal tato o hana dentist ya le tato implant mo ye le ko ya avatu wai ya ni o lo fo ya fa talo fatu ya tato mai tato fo lo masani fo ina i Las Vegas le tato two cans in Las Vegas fa talo fato il to fine ya nga yuli ya malito tonga ya tu fanga fa taile tutua ya tato fa lo ya junior nai LA malo atu ya le tutua tato fa lo siero oka tele ne tato wa au nanga ya o ila to we anga le tato proclame mo to malava fa business ngata fo ile shout out to tato uso Pauli osi i Brisbane Australia. Malvanga Sunrise. Ya malo lava Pauli ya malo spa. Ya misi funi on tausi ya moto uma fa malo atu ya June and pulotu na Riverside. Ya inshallah o foi fa enga male fa talofa ma ofo lofa antu fa malo atu asiata. Ya auto ke ya wo misi ya o se fa loa ya mane o tato wa ya fa malo tato wa finance Pacific Finance isini Australia ya le fionga ya tupola ya ambese fo yole sa il fa kar ngonga ngo faya ile mele no la tu nei sin soon kipen ai ole a watu ilungo le tato wa blue wave mal tu ya ai sitain le fatal talanoanga maka inga o se tasio a inga sa ili sola tu fali ai ole o nanga le Pacifica Finance fionga tu pola fale atu na ave ier kamalo o le broker kamalo ave ile plan uska ier ainga maka ukia le fo fata so soon kipen ai ole asau lunga le tato short documentary lena ya pine fa ba wo fo me sa auto i Australia fa ka ya ko so lo yenga o nga e to te so so ni ai ile le plan about ya o fa nga no to pe budget fo ile oka so fianga ya ja ulo fa tal no le ainga le o le pope se family so I think by next week already ya por fa ngo for neva yaso ya mole to fa ma lo tato o unanga foi ya me se foi o le Pacifica Freight ya so to fina po mate ma to nga ya Alex na sini Australia ona tato wa fa lo o nei mana tato sponsors nei le to se ki o malava il to so fo ya o ka sponsor foi la ya ka ke malanga so usa e o mo Christmas ta malaya ta te malanga ka ke ko le ki mai
o ele o sa ka ke o ko le ki le le mai ya ta mai la io ka ke o ia tongi mai o ta passe se hotel ia ta te o fa pe nai ma ta ai le a fer fa le inga le i se e ko fo ile fa inga ko malo fo mu inga yo ta ti ia ta lo fa to fo ia i se o matu ainga ia le sungan malo ia leone detective na America Samoa sa ngo mai ko ma sa ngo mai le nge ke o le kaimia ke ro ko ngo em kot fada America Samoa e fa feo mai kur ka val le fo so ya o nga meri fa pe kan ka ri o lo va ko di mafia mai le e fa feo e mo mai ka val le mai ngo e fa ko fela ave ma u ave o tangata o le one mai sita o le matua te le e la te fatau te ia le pingo pito te le ai tuila e mori la ka wel pin usa nga piki au ka e moro mo ka vale fa pe ves fare ave sa o ka ke sela ka pe como yo mai sela pe pai e mo se ru ku ata lo fatau ya leone me se foi le fionga ya o ta fia e America Samoa ya ta fatalo fatua ina tata ma to ina le fionga ya mongotia sentoa ya o le fionga tina ya fonoti wo malolo retire ya o le ta to ina le prestine ya to olo fruen o le fionga le fonftala ya ale ya o le ta uso a minister por faipule ya tiori tiori ngai kause mai lo kam o tiori ngai kause mai ya tiori voile i ta pipi ya fatalo fatuai ai me se foi ole ale fono a foi tu la fono America Samoa ya fatalo fatuai sento malava ya ole lo loma le musanga o le lato wa motafono ya ele lo afu iki ya fu ku va ngala ma ke live mai ai o e mo le tele ta penanga ya o le tatala lo ia o le afu o le motafono ya America Samoa ya ma le tele o tato wo ma pa anga mai tutuila ma America Samoa lo tusi mai meri mai te filo iste te filo iste ka ke ola ba afu le ka kapke ka kior va ka mo captain ya msunga ya payali captain fa fua ya sta pena mai le tatu va e mate malanga tatu wa ya mata iroi o kele iyo o e mangua wai o mangua le kele mo fa ila ta sinina nei tausanga le la sau kere yo mo kuila o tuila le wo ye ka ke ro ka va ale lang me maka o va ta o se ka ki ile va al captain ta to wo manua ka ke foi mo ka poko e va ale kele yo ka life va kwa fa mata langa ya ka kele yo ba se ka o yo ona ta fa ma ni le o ta la captain le ta o me ta o i manua ala te la tale faya tu ki wala hu ya le va foi le langu me maka le fotu na le alu na inai ya ai fa malo atu o mai alta to pokra ben de vanga fiafi tato filo ila so tayao a so tayao sululu ka ya tato filo ya lo fama langa le tato wa matesili ile langi ya auto te popoli onisho tato mata upufa awu ole tato ia fa tasia ila sota e mesela e ila tofu ya mo wele vanon ne ile fa mal poklami e ila to sa meli maima fa se a mai stasio ainga meu pepa malanga to fa valea metulo fa pena afu umono auto reply atu ya e mo mia le tato porkalameni fa maunianga ioe fa mole e le o sei tu fu ile le taua le ngol tato porkalame
ina ia avatu ai mau anoa ma faamaoniaga ae afaapea foi lele e te manao ma te faia atu o le tagata na ona o lou ita o kusakau ma fai kakala ia e se lana makaupu lea faamolemole a faapea foi sei featu le faasisilaga lea outou foi le tou te fiu e vilivili mai pe tou te fia fesootaʻi mai e mafai ona outou ke ronga ko kisir fier fa ngol meta o le voice mail brief mai lau mata up io ti tango brief wai langa e il tanga tana na fa pe for case na mana o mai fi tal no mai te uri ato ya o kon roa do el numero vili mai ro wa tau le vat po ro masinga so le wo u fi wa fa makala uma mai le le story of my life. Le issue le e fa to a mau ale o le paipa. Ai wo ko kure mo e no me wo ko kure mo. So e luala a wala me fa no fa o mai se vaenga. E ye ni ona mau tu mo tango e fa voice mail mai in a brief explanation. Ia pole ale mena tupu o ai tangata na yai ia ma turo. Pe fa pe ko fili au mai lunga wa man tu. A faito te filifili au maine tau mata o pui lungo le tatou porkalame. E le ma fai foi la ona o tau o mai au mai. E sa ili foi lele. Ma fai lo atu. Ai tau te nau e suppress o tau pe tau te mana o e au fai lo ina. E se mai tangata lea na te pasia mai lava informations fo ia le tatou intel. Ai orkang ol maka upuru fa koe. Kuso le wa sau ke manga o ora maka upe fia fai kanga kale ai me sala me yo pepa le atua ele mo fainga ai sau provide mai na me ai e musu e te toi sau fai lo ma mai ia ma mai ia o risiki nga kongi au kupe ma me uma va pena ai afa pe o lo wika kanga ai le mangi fa ma ngia nga o risiki nga pe man kupe den fa malu lo atu alua o ilunga fai sau live se ma ka ke fa le nga ai le ngi fa ma ngi na tonua pe a le fa ya polo kulenga mai di sike kanga kamala ko fa manginga ia na tonua ole ungani na malenga nga tu mur fa alo fa mole e le fa nga ina fa penal tatu por kalame e te sawe e te tam fa le mate fa le o le fia expose ile stangata o te fa te tu fo ia o to we to te la foina mai and I like that. Lai tu langa fo io kanga kasa o ke mayangi fake pages fa bon moli o page nga tala le something fo mo no tala le manga mau pages ye to te po a umana fa matalanga fai mai ya o po le tau po le fa moli e la pisi o me mo mai ya o le mai fu ai eva ai tunga peila e ila ka mai ka ile le fatula tala le to lisma te tu stana le NUS le telen sa fa mai lu mo le le wa ya te au le ko mengi pala vale le nga langa post no fai lunga to si sila mai la so e ka wa la ngai vai ngai o mela na me ta o me a noa se mai se ko fa fo ya ko ya la ko ai fa fo ya ko la lunga i ngo fonga la ke le ai fa pe mo fake pages foi le agora mai mau mai fu o mai mau ngai langa e el polmer king ngai fu le loto mai mau i fu le maso ai ona o tu tango fu mai ai ye che vanga on kanga kamoi tanga ta fai nga ruenga le malo a to mo fu tanga ta fa pena lai mo lunga nga ruenga le malo ai fai tala le nga le malo malau lo vale mo fai tu lo pena send mai e ya la me va tu lunga e foi me ave sa o official o le mingiska Avisa o lo official minska. Se o lo tango e fai report, vai fela el man yo mele sa fai sunga ya mali tau. O ta o so fole sunga le alo li el mali to. Nga so ai o si mai kai foi le foi ngar vai. Fa le anga e ia le Ave lo male le lo male formal complaint. Le nga fa ko ese mai ai public. Ma if you can't do that ai afa pe wa filifili au mai lungor por kala mema va tu se ma so soninga e te tauna e au mai mani mau ano man fa ma ni nga mena ya to pe si vaina tatu fila ele so tao ya o so tatu fa si silanga
ya se la tutai au isi tatu fasisilanga masania le nei e wale fa to amata tatu va yaso ya le fiafi tatu filo ile so tai fa tele shel tatu proclame ya fa to fam fa so foi na mai asetum le yeto